Ano le soifua whatal whatu I se whapoponga foi o tala fō le radio Samoa I le nei fo yaso. O loo mawhatia sa tasi o community le State o New South Wales me se fo si ainga ona ua iu I se tūlanga whaanoa noa le sa ilinga o se tene titi e ono tausanga le matua na mawala na tino le tonga vao. O le tene titi na muri wa ia le tui mātua naura po le tau le lua I lewa una na fisala eilan piniki lo na ofu ele ni se vai. O se sa ilinga tele na whaiena ua mai ali poti o lo ta ua ida tau sa idia o le tene titi ai whai mai leo na mawala na tino le whai tū la muri ane. Ta ua leo steni titi e na fianga tau le soifua maloloina ma whai mai leo whai tū la talo na longoina la tau e maua lolo na tino maliu e le eise tūlanga masalomia stasi e pei o na whai loe leo. Tua tere tangata o community sa a wai whaatasi le sa I ringa o le tene titi ma ua whai loa se teimi whainga tā mo si ona ainga e meise no lato foi community wa tā pena nei ia se ripote leo mo le coroner a whaataria le mafua anga o le umolo na ola. Walongo ina tangata au mau I whai tu o Perth o sa sao malo se nei le afi I to ngā wao, ina ianga I ese mai mao lato maota o na ua whainga tā lava na tau whiofia le sa sao le afi, sa sao ane I to ngā wao na o le mano se le bevela. Whai mai na matanga ruenga o le afi ma au nanga whaapawave le tu I se sifo au stadia, ua mai ona tu ina se lapta inga whaapawave, mo I lato o lo au mau I Ledge Point, whaapere whai tu e whai ngō Indian Ocean Drive, I le anga I sa sae. O le apta ia tangata I o ese waveloa no le lamtianga I le soifua, au lato fo I wale mawhainu to e anga I ese, wa lapata ia sa iri vaenga saunga le mua e anga I ai mo le puipuinga. O le pōna whaalongo ina le bevela tele, I le tele o vaenga o Australia ma ua whautua ina tangata ia whae tete. E iei se vai rusi e mafua mai le namu, wa lipotia le masalomia I Brisbane mo le urua I taimi. O le whai unga o le vaiaso ua whai roa mai ai e le vaenga o le soifua malaroina, wa lapata ia tangata ona o le susu o le tau mai ia fianga o le awhau Alfred, ia maolo o masalomia o le Japanese encephalitis, lea o lo ua whata amilo atu nei I Brisbane, pe ona whai roa le 9 News, o le whaamtaranga le au su e whaapea le masani ai, I le itu le I saute I sa o Queensland le a fia I le vairusi, e ta ua lo o whaatupula ia le whaatele ino lamtianga I tangata, e au mawai I le a whai tu. I le tua oio New South Wales, lima tangata ua whaamawina wa afia, to o lua o li I wa maaririu I le tausanga le nei, ona o le nei lava vairusi. O aunga o le Japanese encephalitis, e au fia I le Faiva, ti ngā o le ulu, whaafau se I turou, ti ngā o le ua e inisi tangata, e mā aunga, mai tau le ilua fo ini aunga inisi. Whai mai o le awala o pito siri e pui ai le tangata, o le whai o ofu rima uumi, ofu vai uumi, wha o ngā le rebellent, mana nofo I te tonu o whale. Ono o awa no tui pui mō lea vai rusi vaenga umo lea tunuu, mai whautuei na le wha o ngā mō pui ngā. E to ofitu tangata wa pu e leo I se whalablawe ua whita ua ina mai eile te tui o se tangata se I tulou, I se vevesi na tura I mai le tui se si fō sini. Po le tera I titi o le whai le wawea na rei naulo o liputia na wala awa nei leo, I le vevesi le I Taminga Road, I Green Valley, Whai mai na whata ape leo se kulupo tangata na o fia le vevesi, mai no ai o se ali e luasfu riva tausanga, wha amanu aria I se au penga ma ai. Na tong fitia I lea no fuanga o le avinatu le wharamai, ma o lo tau fia I se tūranga tinga ina. O lo wa ai e leo, e whai mai leo le to o fitu na pueina, e au fia itama ita I to o whamari e to o tolu, e leo manino mai le mafuanga le whalawelawe, a o lo wha o pesus. Enga. Tara muri, wa whaamaunia mai na malemo o se ri I se tasi o no fuanga ta tele mo ta whaonga, mai se fo yo ta ele ngā turisi rei tu I mātu I se si fo Newcastle I le State o New South Wales. Wai mai na wala wane le fsoswani whaapawave, I se no fuanga mo ta ele ngai whaingo le Ladies Well, I Upper Allen, I le te ol tolu leo ule na nafi. O le au maulua leo ma le vaenga la vea ina tari atu I le wala au mo se fsoswani, ma sao lato mo waida tino mari o le na afia, ma ave sea mai le vai whaataria whaamauninga. E tali tonu pēr ma luas futa usanga na matua, ma o whaasa neire no fuanga mo suenga leo ro whaanga solo, e meise le sao nio se ripoti mo le coroner. Tāro sanga le au e ni se sira fieni whaamtaranga I rea whaalawe, ia wheso tai wawe ane. Tala nā le radio Samoa mo lau whaafonga mai le amatanga fo I le nei vai aso, ia manuia tere whi au mga ruenga o whenga iei mo le tātua tunu,
Whaasoifua ia. At ASB Polyfest, experience passion, power, connection, legacy, and culture like you've never seen. ASB Polyfest, April 2nd to 5th, celebrating 50 years. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Rangi mai se matangi, e momoli atu ai. Lo ua fai la Samoa matalasi. Ia le nā, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia mai se foi o le sila mai moa. Se matangi se iangi maia, se i momoli e tuai o ua lofa nei. Ia te oe le atunu pele Samoa. I le nei fo i aso ngafua. O le aso sfuma le fitu o le masina o mati. Lua fe lua sfulu ma le lima. Awalanga e whema whamana tu ia oe, ia le aso, ma le teimi, ma le tausanga, ia e mana tu ai au mea ngai whai. Au mea nga whai anga pōma, ngaf penga e loku peke le loku, pe kā le loku whakasi e fo. Talofa lava. Tāo whala le lei le tua i lo lofa ma lo wanga le lei. Tei mai le soifua. O lau atu nuu, ia, whapea fōu se manosi o le au na nei, o tātou toi whenua i ei lumo le nuu, ai leo tu o le nuu, whenua i fōu i pu e o manu, ai leo pu e o mana. Tele lava tala i manu, i titi i whaale tonu, mamala, ka wae na tō whawha manu, ia sau mala ia tiae. Ia, tele tonu fōu i o longa fōu i le leo i rama, I nisi o ainga, o whalapuputonga, o e kalesia, no u mawhio anga mai tu malo. E na ua asiasi mai fo i le wala au o le atua. Ia mauwhiti ai le au pongisa. Tofo ina fo i le whatuatua o le tangata. Ai ua umona ua uina I tātou. Ia, I le ata o le wha o le tanga ua mai o na whaata oto. E leo tātou li whaolo Jesu Keriso e peo na mori mau I ai. A fionga pa ia le tua mama ta upu sili. Au ai ke pala ai. Te whiwhi vale I le oti. O le wo pele le tangata.
lei whaatalo fai le tawhatolu o le tātou vānu nofo. O apa ia mamamalu fo I wha le malo, pa ia fo I mamamalu wha le anganu. Ia ai ia matua le tuu mamawalunga se vi ingo le tua. E momoli e ana au na pa ia I whata whaitaulanga I fia. E le ngata I le nei atunu a vea mo tātou a ingalona lua, I New Zealand I Aotearoa. Ia e whapena fo I le tātou atunu pele malau whanua me ele o lo o whaamuli ma tāpua I mai ai o tātou a inga. Nisi fo I atunu o le lalolangi, o lo no pia I ai I a Samoa. New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika, ia po whea lava le atu Asia, ma le atu Europa, ia. Tau titi ale I se atunu e le o iai, ia se Samoa ka whao. Ale o Eva ni ai, ia o lo o whaiaila na ngā luenga, o lo o a o ngai, ia o lo o whaiaisa nā tinae, ia whapena fo I matausi, ai ia lona a inga. Ia maisi sa mo sula mamao o le isi koe fia fai whana ve o mkwala lafi lilo lava o Alice Springs. Le Northern Territory matawin ma ia le na whatalofa ia te oe male nganga fifia male nganga whaaftai. Ia ta lolo po ia masani o le atunu ma ai o no fola le tātou whala I le tai au. I le sunga le awa o ia te pai meni malona au waa se iau o mai fo ia tia. Ia whapena fo le ftelenga ia whunga mua. Po le tau wha fo ia seo manu. Ia leo o tātou laulua whasila whai, I le nei fo ia wauli. Man le wha mui moe, sa manuia. Ia le nei aso I le tai au ina ua ngā e Faiva le atunu, ala usu Samoa, I lana tiute malana masani. O e fo I ena nofo matapua I atu ma po le whala I maota malawa pe I o iau tātou matua. Ia, ai whapena fo I le tāpua inga le au whainga luenga. Whatalo whapitoa, nai ta mam tina mātutua. Ia, alo whafonga mai maota malawa, ia whapena fo I maota ngase, o whale o tangata mātua. E hawhi atu fo I, e whaafeloa I maofo lo whatu I a te oe. Ia, whaaftai fo I te talo o awhi mai ai ma whaamanuia, e le au nanga le si ufonga Samoa. Leo ua ngā Gagaifo Faiva leo tunu u le nei aso ngafua, ma lolo ngā lue. O le aso ngafua lava la tau ia. Ia, o le aso whaatutu ngata. Whaatutu ngata I le tai au. Ai, o lea le a whaasoro lava fo I ina matua matu ia le whaingata. Awa o leo utu la lata fo I tātou. I le tau malulu. O le ala usu, o le whangu po, o le whanau. Ia o ngā luenga o tātou tua, ia I o tātou māsangi fo o whewheu o kako pau I le malulu o le nei atunu. O sauku o lua, o sosolo, sauku o lua, sauku o koru le mawhiwhio le pa o lele ia. Ia le nā, mo kau le koe I lai se malulu. Ua pei o kiwi fo e o akalai o fule o wala ai alu le tuti. Patalo whawhapitoa, ina I o tātou a inga. O lo o whaafonga mamau mai, isi atunu o le rangi, ia o atu le whaatalofa I ate oe, ma le whaawhiloa I foi, whaamoe, o lea le taimi, o lea le aso, ia o lo o mai mua mai ai, ia a mai ese ia no whanga, ese fo I tātou taimi, ia ese fo I aso, peo Amerika, ia lea whantoa alo le lato sapati le so, ia whapena fo I tuila mo manua, ia, ai mai se, o leo o kako uli, I le taimi o tutusa I taimi o Samoa, ia whapea fo I New Zealand nei. A talo whapitoa nisi o Asia I tātou le nei mai taimi o le tausanga, asi mai fo I sa ili matangi, ono o ngase me whalaefu ma pulsia o tauwhanga. Ia, tālusia I le anga le lei o le tua e tau walatu, I fo mai ata mamai mo lato wanga waa o tonga o tong fitinga o vaila au mo mea uma whapena ua sulu whai ma iai I alo tātu o tunu I New Zealand nei o le tatalo lei atu o savea ina ia mawhai o na tauala ma iai le anga le lei o le atua I a ao o le imata mai tai fo mai ia le awhau I kako kaula se o le fwoi le leila o fofo o e whalongo kua oso se lipi po se mami a oe
Sau. Au se o whai ngua o le vai o le orai ki. E koe kā i lo vai makua. Ia. Ia le nā. Atalo whātu a whai o iai pēr, te tai o le tātu o tunu o New Zealand nei. Sa ua fo i le vai le nā vai aso. Ia, le a wheo fo i o au ki lani nei. E lana whionga i le tumai tai pāremia, e lau whionga le sa whapito. A whai o lo iai pēr ma whai e se malo longa. I au ki lani nei, ia, po lo a inga fo i po whea lava le whalitani malo lo iai. Whatalofa mo fo lo whatu. Lei atou se vea le nei lau tua ngane i lau whionga. Ia, ma le whaamumue. Ia, mapu le lei. Ia, o le ale vevesi ma le tele o mau ngasu ma mea o lo o fetu leni mai le teimi le nei. Maua le mapusanga ma le malo longa. Malo lo le iai, ia ma toa le tofa i lau whionga. File mo le ma fo lopu ngia ua fu. Ngia whisky se lima. Ia, na fa te abalia tu wala i leo. O nā whainga tā. E tō lai mai lea taimi, ma lea taimi. A o whea ngai e fo i tātou. Ma ngase o malo i le tātou o tunu. Te talo fo i lea tua. Ia, o le a taulu. Iai le toa wha, ma le tai au. E pa whai ai. O na toe wha le lei nisi o mea ua wha le tonu. Ia, ma wha pena o na toe au malu manongi. O tai o le tātou o tunu. Ina ia lolofa mai i a Samoa. Ia, ma le mautonu o lo o iai. A o whea o ta oto o iai le moe ma le toa wha, ma le wha tūtanga. Ina ia wawe o na tuku nei mea. Wanga o mwa ngai pisa. Ai tātou o e whaile malo. Ia ma pāsia tu la whono e tau o na whātino. Whaapena fo i ma le tala o le tupe o lo o tātou fou wantu iai. Ile tala whaatatau o le tupe. Whatalo whatu, ile tupulanga tele vau. Wa, ma ile a onga le nei aso. Ngā lea la usu ai oe. E aile lanchi lea onga. Ai rei masisi e whaalongo se whai a onga pe a. Ngalo uma mea. Nā o wina le nei aso. Ia, o tala maali e tātou tali e ai. E mafo faule am tali o le nei fo i tausanga. Ia, ma leanga i atu ia o onga. Manatua mea sa o wina. Ia, whapena fo i ona. Tima i ai. To anga lea onga. Ia le au ki ke pasi, ale au ka whau vale le nei aso na tau whai usu uma lava ina uanga ngā e Faiva o Samoa le tai au. Malo lava, ion. Malo ia te utou, mana e utou. Fo i ki finga ma mea na e whai. Ia e tau nu whatasi uma mea i le whane. Ma tangata whai ngā ruenga sa ilo la tō waunga. Ale mea sa wala a kou ia. A o ana nei o le a... Whaile tau mawhitanga ma tali ngā sua. Awa lavangi i whakakoe se me le muri o le uroe. Ai ele au ka whau vale. Pakeko a ko i whawha mo le uro o rei ma se me o kokoe. Rei se supo, rei se sua vai le ia ma se me. A tala sao tala na. It hits home because when you have no contribution to your family and when you go to work, I mean when you go with them in the morning, mea sa whaire nei aso. A talo whela au ave ta vale. Nio e lungo le ala tele, le au ave pasi, ia whapea fhoi, ia au ave ta vale la iti, Uber. Lea ua mafuta mailo uso, ia, he pei o na masaria ia sungafua te itasi, o lele i fo mai o whautuanga. Au a mea nei o tupe maua ma tupe alu. Matt Luatua, the financial advisor for life. Talo fatu Matt, my Lord Sui for Madria. Hope you had a wonderful weekend, my brother. Talo falava afio maya. Lo Sui for Madria, lo fionga le atawa sa vea, ia. E san fa fonga le tunu Samoa, ia fa tai lava mo le afungoa sa vea. Ma ngai weekend ko kimu fo inge yaso ai vi ale tua me uma o ka faku ai manguia me uma a. Ma die lava ia meta wole da sa lokuanga. Yeah, makoloko foi a ngafi. E tinga le vanga, fe mako twin, fe mako 21st birthday your menu riwa. So a little bit le va a ngafi para say, hey, kiri anga ala lunga and get up and sound with loku. It was good. Ma e la unga, ma e fellowship for i loku. So ma e me uma. Malo, fa tai ia olo no wing aranga alu e. Fai o masui o ta ua umba ile to sa ninga.
Ile feedback for you te ngata talu mai ona mata nei pol kalame advice for life tala noa for i le pui ngā lo fuanga lue e mai se i le mta upule de le insurance income protection le pui ngā lo tupe maua le ale tā ua o le fai i lea taimi ma review pe toi tanga i ma toi sila i le whaatulanga ina o lau life insurance i tau sanga te tas. Ta ole le mga fisi mo lo disclaimer sa ve from mole ole high level generic advice ole information only among me se advice ya ko fais ko appointment ke la ku va ai oe sit down and take you through the appointment ole almost 6-step process but today ngale information only so if mo ia e very tawa if review low life insurance policy ko sanga because the makauri for every year suil circumstances suil kuranga ke ufa ka se fale o se ale fale ke ufa fa ngau you might have a child ke u ku pusfla lave ya se silo ainga ke u ku ulo will stop smoking be po u ponga sui al kuranga ko sanga so every taua every review lo life insurance policy because sui se kuranga I lo oranga and then it's we for the cow so the price can go up be wadu lalu cow be o number cow so a very tawa a review lavalo life insurance policy ko sanga mo me I keep in touch with you every year as well do a full review sui kulanga lo situation then I can make some changes to your policy and so tawa very important to keep reviewing your policy every year. Really, may also say no question is a silly question, and I can help you with anything relating to your life insurance policy. Man, you tell you why. Things happen along the way. Your BMI, your changes in lifestyle, mo me va pena ta ua tele la. O ani fa te inga la fo le pa te uvala watu ya upo seisi fo ye tu semale. Masau claim malo life insurance wa te ena o ani mafuanga le yo te ena ya se claim. Yep. So as long as you be failure application ila makanga, as long as you kali sa o mele le medical questions if you answer honestly your medical questions, then you all gave me a failure claim. It should be kaulia. It pay out the claim. You might not answer correctly some of the questions. Decline a claim. Or sometimes they conditions in the life insurance policy are. We see conditions like but the suicide, that one ele cover for the first year, the first 13 months, ele kaulia. So, then is no payout. Let's see example, decline claim might be, you might have an accidental life insurance cover, but not a sickness. So, liu from Amai, ele cover low policy. And then it might be decline. But the thing is, my life insurance, is cover everything. Mai and accident by Oki, Maliu. So, there are different reasons to decline no claim. But again, it's good to review the policy every year. Make sure that everything is covered properly in your policy. And all the conditions are met. And so, it's very taua because claim time is very taua so that you're paying your premiums every year. You come claim time, everything's covered. The other thing is a will, mabaenga, aliasi will, and then it could hold up the pay mengi, so it go vili mailo ainga o maliu but aliasi will, and so that could be a hold up, and then the money's paid out because have to go through the single, the probate. So a will is very taua as well, and so all those things mafuanga. That can cause your claim to be held up. Malo, ta wotele ta silna vaenga na oil ta talnoanga le vayasna se ima vaya tunei. Ile ta ua o le yai o se ma vaenga stangata po sa no wili
Ia mai ai, mai lato next of kins ni e tau whiwhi ai, ia whete ina inga fo i le teimi muri. Ai mai se la, o le whaatala no i na matau pula nei tau insurance, e tau na matua manino le lei, ma wha maoni le tali ina o whisili. Awa le mawhaiona talapelo i le matau pula e mawa i o la, e iai vaenga sa fi ai oi, ma e tali iai. Ele mataupula leo le payout ratios. O le ale te tongi ina o i latou e mo i ngase fo le toe o i se tūlanga le lei. These are critical illnesses that say sound o le mataupula. Yeah, so critical illness cover, le singo le trauma cover. It's aua because e cover oe pea mawangi mai ngasi po le cancer, po le heart attack, mai faku, po le stroke, po le kawaso, po le paralyze. So e valu pe fast food valu cover mai koe ngā mai e cover i oe. If you claim, usually insurance companies have 2 claims or 3 claims. The maximum claims in my finger cover ai and then cancel low policy pea umale the 3 claims po le 2 claims. So company like Estron or Lako report show even sulu fiku pesenge of claims na pay out i kausanga o kea 2024, 97% claims. That's a high claim rate. Kele nga o langa winga, kele nga ka will claim on these mai ngasi like cancers and heart attacks and trauma. 97% me claim kausanga o kea. Over se laus fulu lua milionga ka langa ko kongi kampanile o Estron. I kangaka claim I trauma. So Ulangawinga, a lot of people had these mai last year, and were lucky to survive. So if you are kangaka, ya mangkofo ya so if you are le kukongi life insurance lunga maliu So the cover le trauma critical illness cover pays out there. So if you are more mai kinga inga for the cancer, for the heart attack, for the stroke, mai fapenga. So that's a big claim from Estron last year. Right. Last year, that's a big claim. So very important statistics showing from Estron on the amount of claims they paid on trauma cover. Malo ta ua le fa fonga le tunu lo si le fio le du bera le sunga mat lua tua em fa ona eva la au yai ya ma mo fo le taimi te lua fa tala do ai ma fasili inisi o mea e ta ua le malama o lua fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa o lua fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa ya polisi telefoni o le o lima o valu fa o fa ta ua le na ya ma le sili muli ia ma fai ona fa malama le ta ua tele o le faia o se insurance o se health insurance pui ai le saunga le mbu ma le soifua maloloina mo le ainga atoa e mawhai ona whai se mea whapena. Well, the health insurance is a big cover. E cover o e malo ainga pa ke lelo ainga. Ke leo ka maiki, you have a big family. Health insurance makauri fo I in meisiaka ko Nusila o le health insurance, le health system, the public hospital for mai. For free. If you go to Middlemore Hospital or Auckland Hospital, Watakri North Shore, it's all for free. But one mea, umi whakali I the waiting line. Alu va I say for mai, for mai, alu e vai the specialist here, mele lo ngasi lo kingo bi umaki mga umieses oko. And then you go see a specialist, and then the fail loco oko. Si kangaka ko le luka usanga le whakali the waiting list. Because you have to pay the bills. And so, waiting queue in the hospital. So if every time we have medical insurance for the family, medical insurance, you go straight into the private hospitals in Kauranga in the city. Your medical cover is all paid, specialists all paid. Everything's paid for. And so, if you can afford health insurance, then I recommend you apply for it.
I can give you some quotes on it because it's very tawa to have, but ele kangofie, it's not that cheap. But if you can afford it, it's very tawa because ele umi whakali ero, e whawhia whakali if you need to go for mai, specialist, medical, all covered. And so, very tawa, it's a very tawa cover, but ele is not that kangofie. So, yeah. Ringa foi ese foi le premium mo le na vaenga la toia ia vave le tong fitinga ba le taimi ia nga ia vai specialist e te le toi tu le leina ia va malo va tai le ta taimi ta mo tele ia wa foi fa fonga le tunu Samoa le numero le na financial assistance and advice for life o le telefoni ale sunga Matt Luatua o le all fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa. Olo fitu, valu tolu iwa, tasi fitu tasi fa. Ia, upu muli mai lau sunga mat, ta wha mawai. A whetai, ia, mamoli atu whawhetai man wha malo I loto, a pa ia man mamalu Samoa, I loto whafonga I lo proklama milenia sosa vea, malo whawhetai, malo lo sai, malo tapuai, from where le tua tiuti ma Faiva, ilenia so, ia, tatu whelawai next week la songfua, Yeah, alo whaftai sao no whaaloalo. Looking forward to catching up again with you, same time, same place. Ina vai asa fau, manuia tiu te mawhaiva o le nei fo I vai aso. Ia te oe leuso e whaasoifuia mo le te mnei. A taila, whaasoifo. Soifuia. Matt Luatua, advisor for life. Ia mea nei o whai o meo tātou wili, o le whai o tātou māwaenga, o le whai o tātou life insurance, protection of your income, life insurance o le whale, contents o mea uma whapena sa alu e lo malos. Ia ma le life insurance o le tamā ma le tina, e le au ai life insurance, le au kilo ma. E vanga. Sei vave no ki si as I always is yo le life le life insurance so si finge po scamalo ka ingo fatalo fatu ilungo le apio falling atato Facebook page le radio Samoa e fa per mo tato YouTube channel awa o lunga I o le to atele o tangata ese mai tu e fio le lalulanki o le au tusi o manatu e ese le matangofi o le au faali to fafoi e faali me ia me upu valea mo upu le faaloalo mo me upu lau vale mo upu sa ao lau tele kapenga I o wingo kankangi o te tango lava I le wha mau popo mai a wafoi a whaitau nei I ngoa ma wingo upu o tangata na e loa I fo la ia le I na le tu ai ngā whale tangata ma le whale a onga na tupunga mai ei lea tangata onisi e mai e ese ai ngoa peini ngoa fo I makau ai e tu mai le ata ya le ato se pusi o le ato se pua po le ato se povi po se mai o nei lo fo la ia le o fallinga fo ia tangata what you write really defines who you are and what you're saying ya ai le faina awa fo le ato te le au mata mo le au tus au to te so o I mea talano ai me Maori you know generic Maori e le fa pe o te tau whaaleanga I tangata whenua o le atunu nei tangata o le ele o mau le fulia ai e whalongo le I ai inisi tu sai a mata se foi upu sa upu pulau vale ona vai la ia le na inisi upu peretani e tau whiololo o ngā totonu I seisi upu mamafa lava e ta iwas fulki kalama le mamafa upu sa ia ma seisi fasi voi upu ia e ta walunga lo seisi upu mata ngā ma seisi upu le au lai ke whakai I tu ai nganana langa o le tātou ngana lava le tunu o le ngana o le mea lofa le tua ma o te lofa o le ngana le tua
Ya, le la uto fa fonga o mo sa no mai ia le tatu wate kopo. O le nganga fo ile fa ngai tonu le mauta. Le a le yo ne o fa yatu pea. Ma fa yatu pea. O le tu o lalo e le fong fta lai a me se fo i sui so fo no umala. O le mauta fo no ma le pale mene o Samoa. O i fa a puna fa nau ai ma atangi ai ia le ngana tā ua e whai ma whaate inga ele atu nuu a toa ma tupulanga lalo vawa e iai le teimi e a ngai e tono le mauta lea ma se e nu fo ia ia pei fo na o whailo ia te oile ma talanoanga ba le fionga le whongfitalai tasi leo ma tā upu na lo tea i le fono a whongfitalai o tangata o atu nuu o le Commonwealth, ia po o tau pulenga Peletania. Lena whai e Kensing. O ngā ngana tangata usu fono masui o le palemene, i te tonu o le palemene. Whātasi e mā lātou ngā ngana e wha o ngā i lunga o social media, pe au maila i whafu. E mea nā e te e ailo o loto mo lau mafo whau. Ia, a si silo la ia tātou tunu. O le popolenga le na. Tele whātei te inga. E se teimi o papa i fo iai. I le fonga e whai soo e le whai pule leo whale ata le tolu. Ana o le manu. I le vāta ngata. Ma le vāta puia. O le vana whai atu i se whai unga i le tangata leo wā o umaro whai atu. I le fionga i le fonga whatelai. Sa o tusi alo ia tu fo iai. E winga i upu e la lafo le dei tangata. E le ngata i tono le palemene o lewa umana palau vale i a maulolo. Ma la lafo upu leanga i a maulolo. O tosi sile la, i lesi fai pule i tono le mauta. Iwa laki. Ana le iai leo i fafu ma skula ati. Wa leva na pele TV ale na. A lea lava e faa wau pea o na tautala. Ma so ona la lafo upu i le atunu. Lena, a iesi tangata ua matua i tō i lalo ma mata ngā ai tamatane uma o le atunu unenei. O le whaipule lena, tālo a whai tulo watu whaleata, langa wa o le ngafa o whaleata. Ai mai se o tō e whai tausia le file mū. Ma tausia le mamalu le whaumuina ma le tama le whale i le mataia. Olu maale, une mamanu le leua, mamalu le saufa inga a whaleata. Ioe, le nāla le o te whai atu ai nei, mo pese atu ai. I le whai o situ la whono, ina ia ele ngā te le pui puia, o whela o malu ai ia, to tonu o le maota, pe a whai o winga ia pua amale, mata ngā, ma la fonga whape whai tonu. No mai fo lei i whafu. E lei se tū la whono, ai o le hawa o tangata, lea lei o na le wha mo ama, ka ei maka o tangata ni, tulou le wha fonga le tunu, lengai ti ngā. E ti ngā mai le ma whai o na wholo no fia, ma tuu au laf, ma tuu whau whapene. Ioi. Lea lau te whai atu ai. Alo whaia toi fo e whai wha leile tātou pāle bene. Ma toi wha tū langa le li mai ni tū la whono. E le ngata ina pui ai o tau o sui usfono i tono le pāle mene. O tū la whono tū mau ma winga tau wa loa ma le tau sa fia. Le tau tonga o le wha maoni. A ia whai o whoi. Ma se wha i tete awa o lea o lo iai the parliamentary privilege. O se wha murianga ma se saulo tonga mo o tau i to tono le mau te whano ma le parliament. Ai tau te o mailo i whafo le public domain. O no tau manatu lea, o lo o iai pēr man puinga o tau. Ai lea. Tau te le lafo tala sili o na māta ngā. Iuso a tangata ma tangata. Oi le whai iai. E whai e sui o le parliament i tangata Samoa ma tangata lautele. O le avatu. O le avatu.
Ai, tā ua tele le mea le nā leo ua toi papai o te toi tala noa fo i ai. E le mata upu lava lea. I se teimi o mumu atu au li mai, au le tātou polkalame i le so. Leo ua toi lus fu minute o na tāleo li tu la. E limba. E i la umalo, whaaloa lungia, whaapitoa i le auli nei. O le tau le tu la e lima, po le te o le titi o le tu la e lima. Ia, o le a malo tia ai foi. Ia, mato ia le laulau, ma le tātou walesi whaasal lau i le afia finei. O le a whai aise talandoanga whaapitoa, ma le ulua i te whono. O le whaalapo putonga ua whaingo ina nei, ma ua whaatuina alo ia i tutonu o Samoa. O le Export Authority, po o le Chairman of the Export Authority, lana fionga i atanga loa, tautai o le tuasivi, Edward Wilson. Mai, o se tasi fo leo o vaenga, sa au maia le malo i lana nafatau ma le manifesto, le whaatutua i le atua Samoa o tasi. Ina ia toi whaatuina ai, le vaenga le dei o le Export Authority. O le pūlenga o tātou o loa e auina atu i whafu. O loa, ia, whapena fwoi o loa e ngā osi i tonu. O whātoanga, ma whai ngā Faiva, ma isi o loa. O lo ngā osi i tonu o Samoa, ma auina atu i whafu. O le tā uolan ma tā upulu nei e peo na utala noa tu le sunga la uli a o wha ngā solo le vai teimi le nao le whai ngā pānota lau tele le lua afe lua sifulma le tas. Sa au toi soso atu ai le mata upulea e winga le estate tausi e Samoa. Western Samoa Estate. Sa masari una ave uma i o loa. O ano manufasi. O whae le leanga o whaatuanga. O whai ngā Faiva. Maisi o loa, o le popo, o le koko. Ioi, o le talo, o le whai. O le ulu. Me umalawa na. O nā watula ia lea. Ina ia mawhai o na toe vave o na tutongi whai whātoanga ma le au ngaosi o loa. Toi fo'i o lātou ele ma o lātou wātina e mawhao wau le lātou ngāruenga. E le tau o mai i atunu i whafo sa ili ni marketi mō a lātou lava o loa mawhae le lenga. Tā ua le nā le mta upu leo. Leo la, ua langona e le malo le tā ua le nā leo ma ua lātou whaatuina ai ia le sosi le nei po le whaalapuputonga le nei ua whaingoina o le Samoa Export Authority. Mai o le tāua la le mata upulu nei pe ona au talanoa toi fo i le afionga le konsula e mwese fo i le komsino whatau inga le fionga avatu tui a Peter Meredith. Te leo tau sanga o tōna i atu la whiw sa lau iwa sifuru ma tolu na mātou iai fo i le whaatino ina o se tasi o whaalapuputonga i New Zealand nei. I le teimi tonu lava lea a o avea le fionga i avatu tui a Peter ma komesina o fe whaatau inga i aukilani nei. Lea ua toi tō fia iai, e toi fo i mai. Tā ua la le nā o le mata upu lea, e ui o le fionga le komesina o whaatau inga o lona uso, le li lo ia ma le suite i tai o le tū, e angaia le malo i a fontoe le wofo pia. Ai le i tangai le malo mo no te tai, i se tū langa whaaporkiki, ia a fiai anga waa, ma le tā ua o le fili mai o se tasi e anga waa ma mawhai o na whaatino le ngā ruenga lea. O lona uso lai o lisi pito lai o le tū e angai le malo. And I congratulate the government and the Crown for doing so without eyeing or vying a political affiliation with the Trade Commissioner. I've taile tō whālele. E lau toi amai. O, le vai teimi le nai lawhi, sa lau iwa sifumo le tolu. A solo mai ai. O whaisi lewa. Sa o iei fwoi whala putonga le nei. O le tomo whainga le whala putonga lea. Is to encourage our people ma ia whaamalosi au i o tātou tangata. Ina ia tātou whaatawina
ma whaongaina o loa e ngā osi mai i Samoa. Mea ai Samoa, o loa Samoa, le talo Samoa, le ulu, le whai, le koko Samoa, le popo, le pepe a Samoa. Mea umala. E o lawa i textiles, clothing, o mea umana. Le au tū o le mata upu lea. Le au tū o le mata upu. So that we can buy products that are produced and manufactured in Samoa through compassion and the passion that we have for our growers and our manufacturers. E te vai mamao lawa le pepe ele wa uyo lima, po le talo le wa uyo lima. E te mafau i le Faiva atoanga Samoa sa totoina le talo le nei. Sa siasi li uma talaloa, yaso uma e au talu. E vele le vao, o ame uma. Tilu le ia i le loto le sami. Na mangoto ai le tautai o le ngatai fale. E mai le ia leo. E mai i tala whātai o Samoa. A whaila tātou te langona ina, le matautia o ngā ruenga sa whātino mā tinae, o le tutoina, o le whangotaina, o le ngatai whale, o le toe whawhai, harvesting, fishing, tātou te mawhau whau alofa i lea i o tātou tangata. Ona o maila ia lea ia i tātou o whai unga whapenei. Ai alo atu tāti o whatasi le talo o Tonga, ma le talo o Fiji, ma le talo o Samoa. E lima sene e taunga tāte isi e tuaia le talo o Samoa. Ai ole a e whatauina i lunga o lau whai unga. O loua nganga lofa i le whaifa atu anga Samoa na sa wale talo lea. Pe na whanga mai e le i a lea. O a uma me uma o lo whatino le tātu tunu i Samoa. O loa e ngā osi i Samoa. Ia, ole mea tāu, ole nā. Tātou te iloa, ole o alua ngā lau tupe le nā. It goes directly to the hands and the pockets of our own people. And that our people will return to their own farms, the developers, the fishermen, and all the other manufacturing goods and manufacturers. Wala le nā o le iai o le whiumai o le teitei whono, o le wharaputonga le nei, o le pūlenga o loa, ma le wharaputonga o loa e awi nātu i whafo isi atunu. A le mela le ua tā ua tele lo mafu fau le so. A tono le am whai whao na silingi ai ia le whionga i le teitei whono. Le whionga ia tautai o le tuasivi tanga loa, Edward Wilson. I le tā ua lao le vā leo le malo, lau whai whātoanga, ma maketi whafu. E tele o tātou au whai whātoanga, ma lau whai o loa, ma le au whai Faiva. E uma o na whaile sele-selenga. O na utu leo containers. O na toe o mai leo le au whai whātoanga, ma le au whai o loa. E sa ili maketi whafu. O tau sisila iai. The farmer being the grower, the manufacturer, the investor, the harvester. And then they leave everything and they come out to the international world for finding markets. O I tonu e te tau na ta oto e aile tiu te man matafa ioi, ale whainga malo. Ile te tau na toi mai leo whai whātoanga. E mai sa ili maketi moa la tau na batinai. That is the responsibility of the government and the organization. Aisia, e tā ua le whailoa at the diplomacy level. The negotiations between government to government in terms of finding free deal and markets and cutting off the tariffs and taxes on import and export. Tā ua ia mea ia.
O tau sisila fo i lele o matua misa, isi atu nu uma le to ino Donald Trump ma lo Amerika. Aisea, fia poko. Dere fa mai o mana o mai ia kanata e Faiva stete lono limas fulu ma le tasi o le malo tele o Amerika. Fa o popo ia i stete limas fulu leo o iai. O le alan na mafau. Wa fa le vare e pa o le aise mafau wolo o iai li to ina. Fa fena o to atu. To force your will over another sovereign country. Le malo tu to tasi o kanata. Ia le lau fa sanga mai lo ma kanata. Slap 25% tariffs on any American export. Tipi le tisi le sau kanata le ola o matuai isi stete matangata Amerika. Tipi uma le o mea le alamini body parts o lo fai ai vale o le a mai tonu Amerika. Ia ma le fale vale o le tu ina na le Elon Musk nga ua peia o le isi pele kengi. O le malo tele o Amerika. Mea le na. O le mea le na e tā ua i tele. Le anga i mai ale o le minsta o lana CEO. Ia pa o le teitei fono fo i o le whaalape putonga le nei. Ina ia mawhai ona sa ili ni maketi fafu. Ele ngata le na. Ina ia lava se tupe. Se paketi i te tonu o le whaalape putonga lea. O le Export Authority, tau no uma e lau fai o loa. Tau no uma e lau fai whaatoanga. To tongi ai these farmers and manufacturers and fishers are being paid directly into their pockets. To tongi mai I Samoa. Ona taatia mai la ia lea. Laini warehouses telling out ring o le Samoa. Awa foi, the whole operation will be packaging and refrigerating. To tele tangata le amana o mia, ni ngā ruenga o mai, e tu aisa, ia le tele o loa ieu au mai, o ano manufasi, o fua whae le reanga, o Faiva mai le ngātai whale. Ma isi o loa ma le tele o isi o loa le talo ma le popo, le ala le tiute, o le Export Authority, o mailo I fafu. Talandoa I lunga o le vā. Diplomatic through diplomatic and diplomacy. O le to ai ngā whola mā wa lunga le nai tali tonu I nai. Ma whātua tua I nai tangata whai ngā ruenga ale mālo. Wa mai sa ili manuia. Mō tātou tangata ma leo whai Faiva ma leo whai whātuanga. And that's the whole nutshell of this operation. Ia, tātou tālia, lupe o maunu le taunu mai o le fionga. Ia, tautai o le tusivi tangaloa. Edward Wilson, o le te whono fau le nā, le whalapu putonga, Export Authority of Samoa.
Talaflava o talafou o le radio Samoa mai atunu e mamao whapea fo'i ma le Vasa Pasifika walau whaafonga mai i le amatanga fo'i o le nei vai aso. Ua whaamatu mai le Vatikano le urua iata o le tamapa ia le whaalulunga le Kalesia Katoliko i le lalolangi Pope Francis tanu mai ona whaata otoria i le mauta ngase le vai aso taruai. Whaero mai le ata o le tamapa ia i le chapel i le wharamai o Gemelli o le o taufia i Roma. Sa fola le Vatikano i le astronafi mo le urua i teimi le ua whaamatu mai ei le ata ta uai sa awai i le misa sa. Ua walu tausanga o le soifua o Pope Francis sa whata otoria le mauta ngase ona o le pneumonia. Ta ua le ripoti le mamoliane o lana whaafitai tangata lotu uma o le Kalesia mai o lo no futatalo mo ia. Ua whaelo foi le ripoti le rolofi ane o tamaiti mapaluni lanu papae e whaelo atuai le tamapa ia lātou tālo sanga o lo whaawau pia mo ia e mai se tōtino uma o le Kalesia i so se vaenga o le lalolangi. Ai titi mai e to o 5 tangata ua mariri uma le se lau 5 o i lātou ua marinu ai se awhina sa sawana i se wharakalapu i leitu i mātua Makitonia po North Macedonia. Wai tau se lau tangata na poto le Pulse Nightclub i le taulanga o Kojani mo le whaafiafianga le TNK ai sa sawana i se awhi le tai aona nafi ma ua whairoa o lo o awhia i manisi sui o le au whaafiafia lea ia i lātou ua mau soifua. Oe ua maririu e mai sifuru ono duasu whātau sanga na mātutua, ma ua whairoa le toa tele ua maririu na māfuono ua solia i le teimi na whelanga aita ngata e toa tele i whafo i na ua iloa le sasawa le afi. Ua tā ua le CNN o le afi na māfua mai i se vaenga o Mōli, mo le koneseti sa whaonga ia maafia i ma le tau walunga o le fale, lo o whaawau nei so e suenga i le nei whaalame. Mai Amerika, ua tā ua mai le tipoti ese Amerika o sui o kengi mai Venezuela, sa iailo lātou atunu uma ave nātu le wharepui El Salvador, e uiro iei se whaamasino Amerika o lo te te eidea ngai oinga. O whailoa le presidente o El Salvador o Nayib Bukele, i le social media, ua tā ua e lua sa lau tolu walu sui o le kengi lea Venezuela, whata sei masui o le isi kengi o le International MS, na tipoti le tai awana nafi. O se polo inga na whaia e se tasi o whaamasino Amerika, o tau fia i le whainga māloa Trump mai le whaatino ina o se tasi o tūra whono e whaatangai o na tipoti ia tangata. Pei tai, ua whaawau pēr lava o na alu whainga malanga ua ave ia i lātou ia ave sea ma Amerika. O lo ngungulu le toa tele le whai unga lea Trump, ai fōringa mai e le o popole iai, a wa o lea lava o whaatau nuu pēr le ave sea o tangata ia, e ui i le polo inga o lo o tātia a le whaamasinonga. Mai sa sae tū te tonu, o se au po le ti mo tangata ngāri rui au nanga whesoasoani po charity workers, o whasio tia i ospa inga Israelu rei tui mātua Gaza. O le whaamtaranga rea mai le Our Care Foundation na whaia le BBC, wha mai e toa walu tangata au fiai mai lātou o volunteers, ma tūsi tala na whasio tia umai na ospa ia lātou ta vale i le aso toa nai. I se whaalawelawe whai mai le Hamas, wo ia masoria ai ma ia inga o le marianga i lo lātou wāma Israelu. Mo whaelo fwoi whamtaranga mai Israelu e whaapea to o rua tangata whaatupu whaalawelawe na whaangaio ia se drone sa whaamata watu ai vai ngā awa Israelu. O lo te ena le charity nisi whamtaranga e whaapea o sui ra lātou au o nanga ua maririu o ni tangata whaatupu whaalawelawe. O le mau o le vaenga o le puipui ngā Israelu o tā wai, o tangata sa whaangaio ia drones le ana tu wai vai ngā awa Israelu i se tūranga na matia, o tu ua ia la e le au nanga lea Israelu, ia lātou o swainga, ia e le na o le pauia o tangata na afia, pei tai sa afia i fo i maisi na ave atu le wharema i dei tu i mātua Gaza, le whaangaio ia le Hamas. Pasifika i Tonga, walo ia le tau au ina e saina o le nofuanga au tū mo ta alonga le atunu o Tonga, le Tonga's National Sports Complex i Nukualofa, wa mai siria ma le 2.5 miliona Amerika lo na tau ma sa whaatu pe saina. O lo au fiai ma le malai ta alo i te tonu po indoor complex e mai se nofuanga mo ta alonga i pere rakapi, ne tipolo, tenisi ma le aquatics. O le sauninga lao le tu ina lo ia o lea nofuanga na awaiei le pare mia o Tonga o Dr. Isake Valu Eke, ma le ampasa o saina i Tonga o Tonga Liu Weiman. O le indoor stadium sa whapa ieina le pere nise o tupoutoa ula kalala, a o le ia vea manofuanga au tu mo le Pacific Island Forum na whaia ia au kuso tau sanga taruai.
whaafiafiaina le tunu i rea ngā ruenga tele mo ua mai a whaatino ia ma whai mai wa tiri wha mautuina i marisotanga ma whainga whaapaanga a saina matonga. Tara muni mai New Caledonia, o le ato e tari watu le Minsta o Wharani o Manuel Valls i New Caledonia to e wha wau whatanoanga wha porkiki e peo na wha maonia mai le au wha sararau le atunu. E tasi le vaiaso na malanga nei Valls i New Caledonia steimi le imau atu le ana wha mai aita noanga le aso mua o mati pe i tai o leo le ato e wha wawina ia tal noanga le aso lua o le masina nei lava. Na awaisu i o vanga wha porkiki umai New Caledonia i tal noanga sa wha turanga le ri Minsta Whai mai rana ri Minsta Radio New Zealand, o lo iai pēr ni nai tūranga e leo mautū, ia le a wha wau pēr na ianga lue wha atasi mai rātou ia maua se tani mautū o upu whai o le atunuu. Tara nara Radio Samoa, mo lau wha mai nei fo iaso, soifua. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Olo e whaafonga le tautua mo oil si o whonga o Samoa, le Radio Samoa, lima iwa tolu, a mo iau kilani. Ma lei a taua sa vea ile nei fo ia wa uli o le aso ngā fua, o le amatanga o ngā ruenga fo ima le tautua, ia o le ua ngā Gagaifo Faiva. Pe ona o whailo i le whangatia i le amatanga. O lau malo whaalolungia i le uli le nei. Whaafitai i le tua ua tafa le whingalo, matali fo i le wala au. Ia le fionga le teitei whono. O le whalapu tonga fau le nei wa whaatuina le malo o Samoa. I lalo o le fua a le malo lea ngutula i mai o le whaatutua i le tua Samoa ua tasi. Ua whaingoina nei o le Samoa Export Authority. Ma le nganga whaalalo ia o te whaatalo whai ma whaafilua i foi. I le fionga ia Tangaloa Edward Wilson o ia lea o le teitei whono o le whaalapu. Tonga whaatalo whatu mo le nganga whaalalo, a malo le soifua mruia, ia whapea foi le langi matafi, ia e maise foi o le malanga mruia i lau fionga. Whaftai sa vea, ia, soifua mruia i lau fionga, po lau sunga foi le ia tau sa. Ia, whilo e tupa ia lasi o le malu o le tatua tunu o lo whafonga mai. Ia, whilo ia tu le lofo le tua. Longa o tau paia mo tau sa tali tonu le manatu ele mwhai on wha te leina pe whai titia e wha whilo i atu wha whitai mo lo ua manoa e wha so atu ai foi ini ati na e min tau mwhainga o si o tato wa tunu e wale o lualu luma o le tato wa tunu halo mwhanau mo le lumanai wha whitai sa vea mo le avanoa Lau fionga tangaloa o le lata i le sfuru lima i le lua sfuru tausanga ua tona i atu. Sa ta whiloa i mbuli ai le nā ina ua e au maia fo i le tele o isi fuala au ai maise le tuto ina o le la au o le pele i tono o le tātu o tenu. E sa unoa i lea taimi te le na tā vala ai. Na o le tā whasopo a i lava o fo i lele o tā awala. Ai, o leo, fo ua tātou e whiloa i le nei aso o le nganga whiwhia le nā whaftai le tua ta oto pa ia mo sām ma whai ngā le avea, e le ngā whatauli maina. Ai, to e tala i tua le tā whiloa inga le nā waitau, a o tau ma whai maile la au leo le pele. Whaftai sa vea, o na ua e sau no tonu lava i le aunga o tū fo i o le whaalapo tonga le ua whaatula ina i le tātou atunu o le Samoa Export Authority. Ia, o le nei tau mawhainga o ni fuafuanga o lewa o na fuafua mai. Pe o na e sao noa. Sifuru lima, lua sifuru tau sanga o taluai. O tau mawhai pe o mai whaalinga o loa nga o sia i Samoa i nei, i New Zealand, mātunu i fafo. Ia, ele ngā tia o le lua a sifuru ma le wha na to e maua ele tātou talo. Ia, to e sao e tātou whaalinga o loa sa whai i mangele. Ia, ole tamu whainga lawa ina ia whaatele ina o loa fo nei tō inga ma o loa ngā o sia mai i fuo whaeleanga le tātou atunu. Ia, pēlana e tā ole lau pele, ia o se tasi o la au o lo tele lona manao mia. Tele lona manao mia. Ia, ele ngata el nā, a le tele fo i o isi
fu fa ele leanga mana mia pe na sila fia e o foi le talo ele o mafai lava ona tato fa mali ainga al marketi fa pel koko fa pe ia isi ala autoto o le ava pe la le fuanga na la o fionga sa vea o le tula i mai o le fa la po tong phone nei wa fa tu inere fa nga malo lo ye nei o le Samoa Export Authority ina ia tau mawhaila e tilo i le lui tau lea o le lava pea o fuo wha e le leanga foi nei ma fuo la au tuto o lo tuto ina wa le fisiri au tu la i mai nei tau sanga uma wa mauti noa le o iai se fisiri ngi o marketi tele marketi pe o ne silu fiesa vea ta tau la mua sa mua o ta tau mua fia le pepe tu le apa ia lea la wa tau muli e neri tele o tunu ia wale o toia mai esta to pepe fa pena o tato fo no mua tu apa ina le fala ma tu lang fa pena o tato vela tunu mua Pacifica fa le chili sauce ia fa pena su kalati ele ole tu langa la na le tele o mena ai ole tato export numero tasia fo ole talo ele ngate na tato piel vai lima ma le taula le mul mai o tulanga la ye fu fa le langa se vea o le fesidi la volo tu mai pa na fu we si le mc le tatu tu no o le fesidi ale tu mau e a to si a fa o tele mai talo tele mai me e fa mo wat wa o le tulanga la na se vea wa ye ane le fa atulanga ina wa mari lie tal no fa nga malo ma le private sector ma tone le fa pisinisi ma la ngo si oloa e wina tu fafo o te tau ona avel fa mo ma establish se fa la po tu potonga e na te au pongina ma tau ma fai ma ti nai ia fu fa ele leanga ia fa nga hai le ngato ele le tunu ai mo le lumana ia tau mawhaia moa vanoa o tatou whanau alom whanau o lo tuputupu ai ia no nofo ilo tatou tunu mati nai pe o tulanga lea o le o fia la le ta vanoa sa fia whasoa tuai wai pe o ne sau noa ina ia la au ia mana umia inei o le whawhitau ria matone o mai o lo e whaali atu I whafo wa le fisilia ele ngata mesela tu ia New Zealand ma Australia o tu tele e Amerika Asia o le fisilia pe fia me ma fai on tato se palaia o le koko o le ava o le popo o le kofe o me o mane le leina o le tato ele le fale velave le tai lava o le ala wa el finga lo tato fa nga malo la fa nga pa anga ma la unga osi o loa, ma la ufai whātu anga, ma le malu le tunu. E wha tu ina, wha la putuanga nei. O loa e au ina tu whafo, pūlenga, e tau e pūlenga, o loa e au ina tu whafo. O le manatu au tu ina ia, e se ava noa e mawhai o na tu whātasi ai, ia inga al malo, ma le private sector, e whai whapaanga, e sila I tu langa e mese ala I tu paune e tolu e mana mia tele ina ia wha tele ina ai o loa le fu o wha ele leanga o le lui tau mua lava sa vea ia tatou e mo ia tele o tatou ele ia alfare velave ele se leni ia tina ai o le access to finance o le mea mua na o le lui tau pito isi li al nan tele na la ia na whawhita uli ma tele le a nga ilu mo o wha tele ina o fu o wha e le anga mla to o le longa lua se vea o le iai o ele a ele o mawhai o na eksesi na e tangata o lo lava lo lato tamai ia mo lo lato tamau a inga e wha o ngā inai ele nei ina ia fato to ina on a commercial basis ia fu o fale leanga ai mese la au tele nei e le kofe o le koko o le popo ia le tau mate o le talo o ia wa tu langa na isi de sile e te me fai lava le talo e fai le to ia mo watu o le lava fo
Ia ele ngata nai fo isila o le ulu pe tu langa fa pena o le Paulo na tolu o le fa mo ni o tato Samoa Export Authority por pulenga o lo o le sueina ia o marketi e mo marketi fafo o le o fuanga lam suenga le tato fainga pa ana le Samoa Export Authority ele o yaise fisiringi o marketi tele marketi a mese ala le koko ma le kofe ma le popo o a mene e tau food commodities e whaatau wina i marketi foi nei whaatau inga lalangi on a day-to-day basis ele i whaila on a volume basis o le tūlanga la na ele o yaise fesili ni o le marketi o le tūlanga la e lua pito o lui tau ia tama fai foi nei e fala tonga e sila i au wala ma metutia e ngā lue fata si ele malo ma le private sector ma tunu i fafo ina ia falele ina ia fuafuanga foi nei e fai ni plans foi nei e mawhai e o na wha kong kalaktere supply inga o loa nei wa e maua loa supply arrangement nei le anga i luma ia mo wha whaingo fia foi la o na whai tuna ina foi nei lisi ele e to ele koko to ele popo wa na pe sila fiesa vea wa ele o ele o la tunu wa umana makaina e amata mai temi o siamani sa ola lele ai ele le popo ele le koko ele le kofe a tu la fa pena o lo yela ia palasi melo la lisi Paulo to la le ole access to finance o el tanto nuna a ngalo lue fatasi ele fa la tonga tu mai malta o malo ma la fa foto anga mo fa fengo fielo na fire arrangements for nei ma fa tupe e fa tupe ina la o tina nei i lalo au wala fu tau ina ia ma fai ona ngalo lue fatasi ia mo fa mo nei ia increase the production ia avatu le tau o le malo le Ministry of Agriculture ia mas le SROS e fai so enga foi nei ina ia le fale le atili ai ia pela na tau fo la pele la sili mo mona ia ole tulanga ele o se fisidi ni el market yo la pele ole mtuate le al fa fi tau ni no meltasiana ole le lava not enough supply. Ia, o le winga lana o le fatu winga le Samoa Export Authority ina ia mawhai o na yeise whaala poptonga o le lato matafa yoilea ia ngalu lue whaatasi e fesosoani i le mamalu o le atunuu ma pisinisi o lo o iai le lato tomai i le tutoinga ma le a teleina nei fo i o on a commercial basis o fua ni o whaile leanga. Ia, o se pe na se a onga na se vea pe o fa manino tu aile a langa le fa moe malo fa te tele lo fionga tanga loa wa lisi bele o mai tau o tu nei o le capacity to be sustainable ina ia mwhai ona wha awau pēa ia le nei vaenga nei lo le alwatula tu fo i toa awa i lo tol tununga pe o mwhai ona awatu i so lungona. This will become a huge operation. Awa ele ngata il tuto harvest o le sapalai ia lava le sapalai lela wa sa no sawa e tele market. Ele le tato supply. Demand is there, but there is no supply o tuto e mo i tato. Lela e tau e tele lau sa nonga. Commercializing and accessibility to these land. Ina ia whaia i se wider mo se ngā ruenga tele le mea, awa o nei fo i na harvest ma mai i tonu. Ia e tele fo i tangata o le mana o mia, e su e whai packaging ma mea uma whapena. O le la se whina ngalo le malo o iai nei, i le taimile nei, i le o mai i whawhosa ili maketi, ma so ni atu ina ia vave o le maua tupe o lau whai o loa, ma lau whai whaatoanga ma toi fo. Toi fo i o lātou wāti nai. Ai a ngā i maile malo sa ili maketi whafu. Whaftaisa vea, ole manatu au tūna, ole wai aile commitment fo i nei ele malo
o le afsosoani mai a tatou emphasis fo'i e atu nuu ese i fafo e sosoani fo'i nei e so tau au ma le fa'alapopotoga gei o le export authority ia ma le au faifaato'aga ma le private sector o le o le fa'amuamua le taimi nei right now o le fa'amuamua lea la ave le taimi nei ua amata o la ua fa'atū le fa'alapopotoga ua ia loga headquarters e masalo e launch nei se taimi lata nei po o le fa'aiuna o le masina nei a le a logologo mai pu'eli'i mai le atunuu ia ua iai fo'i le pulisili ia o lo'u amata na recruit le aufaigaluega o tulaga fo'i la taualuma la ua avia le fa'amoemoe la ua prepare corporate plan ina ia mafai ai ona silasila toto'a a le fa'agaioiga o le galuega ia e a fo'i o le fa'amoemoe la na lo iai la tau mafai e amata ona sa'ili le tofā i le mamalu o le atunuu e ai taleni ma la latou commitment nei i fa'ato'aga nei ese ua e lē taumatea o le fa'alapopotoga o le a tau mafai fo'i nei galulue ma le mamalu o le atunuu po o fa'alapopotoga po o pisinisi o lo'o i ai le latou interest e amata ona totoina fua nei o fa'aileleaga ona commercial basis o le tulaga fo'i la savea la ua uma la vatu o le fautuaga le malo o le fa'alapopotoga o le tatou fuafuaga fo'i le la'afai o le a le toe limiti se 5,000 e pupu tele 5,000 ua o tatou mea uma sa fai sa fuafua fo'i nei taimi o faiga malo e le aila o le fuafuaga le Samoa Export Authority po le pulenga o loa au ina tu i fafo o le amata o na fai fuafuaga fo'i nei alu mamao o le amata 5,000 2,5 selau 2 selau tausaga i fesootaʻiga fo'i la ama soalau pulega ma le mamalu le atunuu na fa'ailoa atu mai o se taimi muamua lenei ua tauloa ona mafaufau le mamalu lautele le atunuu le aufa'afa'ato'aga e amata ona ave le fa'amuamua e le se mea fo'i nei na ana fai a 2,000 uma ae o le fa'amoemoe ina ia a manuia ia mafai ona fa'auau e generations o se āiga e se āiga se tasi ona fa'apea o le koko po o le kofe po le a ia sau isi future generations o lala amata ala ua uma fa'atula'i le mea tō ai ia o le lumana'i fo'i na o latou a tele la ia ni āiga mai ni tatou fa'alapopotoga ua mata na participate i le galuega ia ua faigofia lo le galuega le malo i le coordinatinga ge o marketi fafo a o le taimi nei ia o indications na ua uma na fa'ali mai tele le timano o loa nei o lo iele o loa nei a le mea muamua la na la ave fa'amuamua a le malo le taimi nei ma isi malo le lumana'i o le amataloa le fa'atino e la galuega gei e le ngata fo'i le fa'aogāina o ele o le malo o lo'ua uma na iai a la silasila to'a fo'i ele o le atunuu ma ele o tagata i to'atasi a fai fo'i la iai saulima sefulu eka le to'aina fo'i nei se fa'ataita'iga o lelei le koko pe lelei le kofe ia ua mafai loa ona fai a sau se fai se lisi ua e mana'omia se lisi fo'i nei e puipuia ai a le ia le atina'i ia ona faigofia fo'i la ia ona saga'i mai le fa'alapopotoga e tau mafai atu ni auala fo'i nei auiga atu se au soasoani a le malo fo'i nei i mea fa'alelei atili ai ia fa'aeleleaga tulaga fa'apena pe la o le tulaga lenā i le access fo'i nei pe le talo atu ai eleele ia o le a mafai fo'i na o lo'o iai fo'i fa'amoemoega fa'atatanoa faletupe fo'i nei o tatou le nagata development bank ma commercial banks ia ma central bank ma tulaga fa'apena ina ia fa'afaigofia loa ona mafai ona access ia tagata nei ua lautogia ma fa'amaoniaina ua iai a latou lisi ia ma le tomai ia ma fuafuaga ia plans fo'i nei e mafai ona pasia le due diligence ia ave lo ia le fa'amuamua ia ona taumafai lo le galulue fa'atasi ia ona tulaga fa'apena o le fa'amuamua la na le'i savea
ele se ngaluenga foi la ne fa mo se to tasi ele fa mo le malo ele fa mo foi na ole ele nga le malo e va pena foi la le malo la fa to anga ma le pa ia la tunu ya pa na si la fia wa tele foi ia le malo la tunu o tato lava to mai fu fa le lenga ia wa ana na no foi nei no nei ina o so lu mana ia e isi wa lava le wa mo se le ni le e ma fai na mo wa no e foi e to Samoa ia e to ia tina ia ele o ainga matulanga fa pena ia se tulanga e pe ono tau le luma ia ole au ngai na ia ngalu lu fa tasi le tunu ma fa ngamalo ina ia a tina ia tato fu ia fa le lenga foi nei ina ia ma wale me ngai te sa no ai ole sustainability o sustainability ele se me fa to tasi ele me fa to tele la tunu ia ona nga ele o luma pe fu nga me fa mo alo tau tele le ta luanga le so wa ele o stama I nga wenga le mele le foi fa fonga ba le to tele le tunu e lala I fa ai ai o la to ele pe o le dei ainga e tele ele e me fai fo I ona ola ai ia mamai lisi e fa mali nai ia le pui ngole ainga mo le la to fanu ia fa pena fo ie o le a fa tinu da wa risi me na e mana o mia o masini te tele machinery e cultivate ai le land ma fa pena ona ta le va o matua na fo ie le shrubs la to te su ina ma ai po le ale to ainga ele a nga ie le la au ma le la au ai ya lu ma ni me o te fa tanga loa ua whaatu se whaalapo potonga whapene wa lewa tele na te tau na iai nei mea leiti oala tātou te le ma whaia fiti ma isi atu motulea wa lewa na whaata vale le lātou porokalame o export authorities mai le ala foi lale na o tātou pe un tangata e fia pupu ai e o mai isi tupulanga ba isi rautunga a ngā tupulanga ba kwa moku ai ngare mana o toi faile mele ai ole pe ole effort na lo faia fiti tau na tato wa o but la so tultunga e tele ni mea mai fiti tau na wa uina I tato I faingo ne ya tina e mamene o market faftai o na wa sa no to no sa ve pe ole pa wale mena o successful ai fiti le talo wa commercialize la tole to ingol talo ole to fa mo foi nele malo foi ele oso so ole lumana ilna le foi wa matana ola maia tupulanga talavau ole atunu ia wa masani I metutia male IT le internet technology foi nei ile foi nei le ngata I masini ma le fatingo ingo ngaluenga ia ai so se mea e o le fu o le tau ma le ile fa tu fo nei le regulating o le taimi fe nei fu e la talata le taimi harvest ai ma le post harvest ia wa ia metutia ma e o fo la masini ma technology wa umana ia su ena ma masini o ia ia le anga o le lumala ina ai ele mfai ona tato tato nunga e fangitana pa wale wala tato fanga ina o te ona sa no o heavy equipment foi nei fai ia wala nga luem tu lang fa pena ia mal fanga la technology wai ole pe ole vision la ia ole se fa to anga foi po se lua se furu po se lima se furu eka po se lau eka ia e tau na inga wala nga lue ia mal masini po le tractor foi nei e alo il fai fa to anga mana o fenga le penga se to fa pe to lima wale o to mana miel to telefone nei wa li miti foi le leipa ma tulang pena ala fa mo la masini o le anga foi la le fa la boptonga la fa yana fuanga e tamo fai foi nei central fai ia arrangement foi set up ia post harvest facilities pe amana mia e la fai fa to anga la IT tulang fa pena e ma fai ona fa ma popo le harvest process nga sa wal fa to anga ia tu is station for nei a fa el coffee process el coffee a fa el coco process fermentation on a commercial basis wal o le anga inga iluma ia fa tau nei a fa to anga la popo ala to ia le anga fatia pe ia fa el mele ta titilo ni sila
Lia la. Ma tunu ia fafo e te vai tu nei ai sila atu ola se fio fo nei o masini o le vision la na i tatou pe o fa mo moelna ai o le fa mo fo sa vela ave we are very mindful fo nei o one fa teleina ni fa nga ina o ni vai la au fo nei Ma lia la. e si de la tatou focus ila au ia fa manuia tele tu ia Samoa o la au ne o le koko o le kofi o le popo o la au le tele la to resilience in bene o fa ma tu la pena ma o la ngo fia fo le o la ele tato le tau e si tu la ngo foi popo le to na ia pela tu langa na o le focus ale ia ave le fa mua ila au le ila fia la tunu le longa toina ma longa avestinga ia mai mauti nofo o lo tele le market o lo manamia pe tu langa na ai le ta fia fo ila ti sia ti nai e sia ti nai fo wa sila fa la poptonga e tele longa nga e le vanilla la wa matana fiololo i fo ale le production vanilla ia le mele tsa no le la pele o la auna e tele e mo fruits e la wa matana ola le atu o tu langa fa pena ia o me umane once tati o le level nei o le fu mamao pe o mena le na sa no ai o le sa o tato le fia pupu ia wa fo le alfi pupu wa le se plan fo nei o va tu lo tau sa o tu langa la le pe o le vaenga fo na sustainability o la tau mawhai so ani le wha la tonga i le whai whatoanga on a commercial basis e fo la se taimi wa o wha le tonu ai e whai ngō fia o na su e fo i po i se si tangata po se si wha la tonga continuing ina i awane i waele e se a fuanga fo i ne tangata ma tūlanga wha pena alfa moe aia o le fuanga halu mamao ia fai pea le si i generations fo nei lumanai ia o te longa fai tino manei mea msalo who knows the next 100 years ia le se mela to ia lo mfanga o to ia nisi ia tunu tau apu ma mea isi atunu ia o la no fai Samoa ma o se lo la tuta ma ainga ma lo fa taita ua tele o le si vaenga sa o fisiri au te lo fo o lo ia au tu tapenanga o le tulafono whaavao ma lo indigenous law i le branding ma le puipuia o tātou Umberto Tino e pe o nei o tātou o loa nei mo le anga i luma pe aloa o la ina mea na tula i mai le ava e le i matua i le leo na le stalaina le tātou ava sa au mai sa moa le nāwai tau ia ai tele isi pie products na maua mai na extract mai le ava ai le i maua isi tātou tupe nā mea e mwhaina sao noa inisi o whawhita au leo tula i mai i mea ia tau le tula fona Whaftai se vea ta wale tūlanga pata ua lea o le sona tonu ana ia tātou le ava e o isi la fia fo waleva na tātou avena le ava i fafo a watuai le tātou o le stala ia le ava fo le o se o loa fo le traditional se indigenous product e wola le situation fo le mele na tupu mai le trade park o fo le fai e Europa o tatu atu ne le stala le ava ia wale mfaini fa la woleva na fa nga ina le o le tūlanga la na o la tau mawhai fo le i tātou le whala puputonga ia tau mawhai fo ne ngā lulu e mawhala puputonga le alalangi i me la leo intellectual property rights fo ne o indigenous o tātou loa wa e tātou loa ele i o tātou ele i o le onga fo ne le marketing o mea fua ine o loa ia tau folo o tūlanga whapena tātou handicrafts ma me whapena ia ole tūlanga tāua tūlanga nā o la e taun sili to e pe whanau tāua pepe ia sili foi o tātou anga o lua i amata ia le pepe sa tātou na patent fo e tātou le nā o loa ia ai pe o le mea nā mua tātou o lau i whaf ia e muli ma whau tūlanga leo e sau noai
O mea umalana e sire toa ia ministries fo ine el malo. Wa le MC o na ia le WIPO, le World Intellectual Properties Organization. E tau mawhaila nei na ia mawhai ona le stala ia tato fua na o me tau mafa matulanga whapena patino ia tato mo le anga iluma wae. E foi market o mena me la itina ia peone sira fo ia o faingo fia uma mele le digital on market line on marketing le way nei online. E o faingo fia ona na no follow matua mai tuai. E nei po feale no itua. Ia mafa sino mai faingo o sanga kuka fa pitua foi nei po se olo. Ia o le marketing ale mana o mie nei tele o tangata foi lele mana o se me tau sami foi nei e songa storyline po tula va pena. E fa tau ina ila le mena o fa le ave fa mo ile restara ina o Tato o mena o me fa pitua ata mai fa pitua tula va pena. Ele si vai nga tau tele lo fiunga tanga loa a tonu tau tele le fatuino le fala tonga le nei. Ole a so soni I tatu Faiva anga bale au ngausi o loa ele toyo mai e talandoa e negotiate ia ni markets. This has been taken and lifted to a diplomatic level. E talanoa mai I minister, talanoa mai ia CEO, I le leisi malo e malo si atu e a fisota inga nei nai no le toe sawa o si Faiva anga e alu tausa ili se maketi e mai ia na ulo sau no le tau Sao lele ala o fionga servea. Sao lele melna. Pe o tu langa na wae. E faingo fie tele ona le ua ia ole highest level le e fisota inga asociatunu. Ole diplomatic relationship le olo a mesela tunu le olo e tato emphasis me fa pena faingo fie foi ona fitu na ia ni fa fitau li foi nei ole me foi nei ole border entry o tato olo a matulang fa pena e ole me to nuana olo ala mata itu ia le pulenga ia tilo ia siri to ia ma fa tino ina po a wala fo nei ma fa e fo na fa le nga luenga tato emphasis ma missions I fafo ile promoting ai o tato o lo am tulang fa pena o le si fo me pe ona ta o sa vea o si me ta o lo o si fo nei e market o le lalani o lo ia me ta o tariff barriers duty o tato o lo ia o le sina me o le asisi to ia le fa la po tonga fa nga lu fa ta sita to ma le Ministry of Foreign Affairs mo tula pena and negotiating free trade agreements for nei why il teme nei o tato o ye tute e tunule isa pani o sainga o kolea ia o atunu te tele na ia o foi la ia America ele la America ele tele so na tute e tele na duty free tele o tato lo ai o leo ngala leo tato diplomatic ties o la tau life so tai mua ia ona fai ma tato ngalu e wala le fa fo ia fa fitau le entry o tato lo ia tunu na fa fengo fie fo ia au ina tu fa ole aso farredo le vai aso le sei ba vai atu nei the sei dia ai mo se teimi mua ma o se le koti fo ile e le whewhataua inga, a free trade agreement I le vau New Zealand. President Luxon lai o ia ma le Palestine o e fo o intia. $40 billion worth tangaloa. Ma tonu foi o I e mawhaiona whaonga tātou diplomatic relationships nei ia whai fo ini a tātou free trade agreements manisi atunu. Ai mese la le anga I mai la le o intia I le Indo-Pacific region. O a mai le loa koko po le koko loa o e lau fionga tanga loa wa leva tele na fai mai fo le vaenga leo. Faftai e nei sa no tulanga na e na wa sa no to no ale masalo le
ole au ngā fo le o whala puputonga le o le au fo ne o pūlenga o loa wina tu I whafo. O la tō e tā pena inga I al whautuanga e ave I tātou pāle mia po a tātou minista. E whaingo fie e ona tō tai fo ilele malato counterparts ia tunu ia. Pe ila o le pāle mia o New Zealand male. Ai e mana mia la tā penanga ina ia wai atu la tātou pāle mia. Wa uma ona brief uma I mea te tau ona. Pe ila al mea nā le o mana ia whalongo atu le nā wala o le tūlanga tonu ana. O e whisi ni al kokoloa. Ia, o le tūlanga isa vea. O le marketi pe o na utaua. O le matuate le al marketi wha. Ia, ia al tala matamuli na wa a tala tuloe Amerika po e Europa whisi ni mailoa. Ia, e fia lanka ko container fo ia mawhai na whatu. Ia e matamuli lo I sola tali. Not enough supply. Ia, ai, o lo maua marketi fo ia online matūlanga wha pe nai fua ili taimili nei, sapala I taimili nei. Ai pe o la utala na o fai atu pe na lo temboli mau atu. O le matua le se fisi o le koko atato, koko ma le kofe, ma le popo. E o fai le ava. Quality. E se le quality. E le ma fai se atu nu o le Pasifika. Le o moli mau atu. Le ova le tolu suta o sanga o fai e vatu atato fu o fai le. There is something peculiar. Ele ma le tau o Samoa. O whamanianga le ale atua. Ma le tato ele. A lai tatitia mai tato ele leo. Pe o tu langa leo na ta inga le. So, ole tala le fo ile wai. Pe e whaingo fia o na maketi tato o loi wafu. Pe a wai ele le sila fia mai maketi. O lo lava le. La wai ele le tau mwhainga fo. E increase le production ma supply. Ia pe na ia whaasoa tu langa na. Ia, o le taimi nei, sa vea, ia, e matamuli fo e whai atu. E whaingo fia, e whainga fo, en tato whai atu le tato pāle mia, fio atu e tala noa ia intia ma tunu na. Wale visini mua intia. E fia la tato container already. Ia, visini mai whako, e whakari la se, ia wa. Pe ol tu langana. But that's the exciting thing about the export variety. Absolutely. Ngā wai sau noa tōnu ale angol mene. Wa ole exporter fight pole ole latunga luenga nal fangu malo ma on tai. Ol tato olua ne te le marketi te le tato intia po sainga po kolea po tunu va pena. Ia na o fele ol tato malo fele latunga luenga fa ngal diplomatic arrangement ne e mawai opportunities ne ya wale manui ole tunu ma tato olo fa pena. Malo whaaftei le lava tunga loa, tā ua o le whaafonga mai o le atunu a le ua e se e tonu o le te whono o le komiti le nei ma le whalapuputonga o loa e awina atu I whafu. E le awhiwisa lau iwa tolu sau le awhiwisa lau iwa limba sa mātou ngā rurua ai ma le whionga I a vatutu I a pete. A o vea o ia o se Trade Commissioner po o le Komisina fo o whatau inga nei, o le mea sa mātou ngā lui o le campaign. Buy Samoan made products with passion. O mea umalawa ngā osi Samoa e o lawa I le talo, ma isi tau mafu. E te nofo la ma whaatusitusa lo mafu whau. I ngā yo I ngā whai whaatoanga ma leu whai whai vai Samoa. Le talo leo ta tia mai nei lumo I o le talo tonga, o le fiti ma Samoa. E lima sfulsene ape val sfulsene e taunga tai le kilo le talo Samoa. Ai ole a e whatau wina. Ona o lea ole a e whatau wina li la ngona o le alofa ma le mafu whau atu le whai whato anga I Samoa. Malona tinga ina ma le polong. Sau noa I le taua fo I o lea fo I to inga tau mwhainga ina ia wha malosi au I o tātou tangata. Wa le ma fau le tonga tau le valsful sene le talo. Awa e ma fau le lo matua la esa fa ile mkuka ma la langa lana ato. E fu e iai ia fatu ole koko le la ave fa banko. Ti sa no. Faftai sa vea. Pe ole na wa sa no tonu le au tu le o le tasine metutia. E fa nga ina la vale le paia ma le mamalu le tatu tu lo una le paia ma le tunu. Wa tātou our best ambassadors o tātou loa. O le mamalu o tātou tangata. Moria. Wai, le ngata o
they are the best people le atu matala ia la to wo ma inga I nu mamau. Wow, o loa la tu sila fia. No ola mai ai tulong. Ole tulanga foi la le pai Samoa me pea ole fi mana pai Samoa me. Ia tato wo le mamalu Samoa wow. Ele ia se si tangata pito sili na enthusiastic I lo Samoa. Fa matala le faingol palu sami. Ia po le faingol talo, le saka ingol talo mtulang va pena. Ele ia se tangata pito sili na le tulanga pe la le pena e sauno. Ole si foi la nam ta foi ole pulenga ne o lo ina tu faf. Ole anga lulu foi ne tau mafai na promote le ngo Samoa ia na olo ese ia ina tu faf. Ia mo na we sauno inga le fionga ia vatu tu ia ole fo to e pale mai vatu tu termine. Ia ola wo me sidina wa la si la fia le vo vatu tu ile tau mafai nga foi al tato fa la botonga mali. Ia o le awalana a FCD vo le vatu tu po le tonu al mele ia ele ka ngata o le asa no mafo o le lava sa o fa ile nga pe tu langa la na tau fai nga le tato fa la botonga. Pa lo fa te lava I la u fionga tanga loa va tu ia o po ia mo malu a o wa ia tu I lo suafa mo o le tau tai o le tua sivi o Faiva e fai I ngā tai fale o Faiva e fai le vātetea ma Faiva e fai tua bao e se le tā ua o le o tāta le roa ma tā wha so au tā ua sa ola mai mene I o whātoanga le fo la ua ngā I atu I lo to mai ma le anga waa ma and your passion o lo nau ta inga lofa I le atunu o mana mea sina ia fa pe foi fuo fa le leng ese le ta wai o le tata ndoanga I le so a tonu fo ia se tai au se si malama e te to e fio mai pe fai atu ase ta sumi o I masina uma update tai ia le awa tasi le vaenga na o so ni atu le foi ma tu lalo I le fionga I le te tai o le whatutua I le tua sa mo utasi. Se mea e mapu I ai le au whaifa toanga ma le au whaifa ma le au osi o loa. Nga osi o loa. Le au whatula I mai. O te tonu e te tonu fo I ai o se mea ua lewa na te tau na whai I le tolu se fulu mon tupu tau sanga o tuna I atu. Sao no I ai lau whiongotanga lo. Whaftai. Ia peole manatu au tūl na o na vo e sa no tonu al tulanga na wa leva tele na tato tau mawhaia le e tato maketi ma wa tulanga I tunu nei fafu. Ia na vo e sa no e fionga ia la oli ma tulanga whapena. E tele fo ia o tato whaalinga lo tuana. E le ia se tai o Samoa e le mimita fo nei e tau mawhaia fu o tato e leanga. Sa e whaia o lo whaalinga o lo. Mana tual vai taimi o sto ino choka ia to ino o tulepa ia am sala foi nate mana tu vai ia la wofo taimi o te telefon ia a o ma ola mala o le o fionga va tu lo na foi fionga te telefon ele misi a falinga o lo ne lo tu tau sang a foi ma o sa ma mempa ina le fala por favor Samoa Association Manufacturers and Exporters e ole matou am ta foi o le su market I fafo le tau fainga pela tu langa na ia e le longa le foi ne le ia se si ele mana o fa mo sa o ye foi le aso sa vea sa I was very pleased no ye il parlement le aso no pasia tu la fo ma dilo ele ai ma se fai pule o mota fa tu yes io ma tu ai tal se paia uma I tu elua ele tato tu la fongo ne ole examo export authority se tu langa lana ai pe ole mena it sa no ai sa ole lea it's about time wa melana le uma na e fa tu la inga ole fa la butonga le ia pe ole wa for the first time le official fa nga paanga fa nga malo ia male ma au fai fa to anga mala o si o loa ma tanga ta foi ma tanga la utile Samoa ia ba ole ele se me na ma to la u polo o me u mal malu le tunu o loa fiu ma tala au fa ia ele ngata foi
ia tātou ambassadors. Ia e pe no sau. O le best ambassadors o loa Samoa i whafo. O tātou wa tangata. O tangata na e tātou e wha moe ia tātou wha nei mo le awinatu o loa i whafo. Ia ma le wha alo lava. Alo whaf te tere lava mo le tā wha talaroanga i le yaso. Samoa o leo whafonga mai. Ia, walau sa saa fo i Faiva o tau tai. Ma ua wha e fo i tō sivi. Ia, Faiva sa tof si ai le ali te tai. I le nei fo i a wauli. Tau ala mai le fionga i a Tangaloa, Eddie Wilson. O ia lava o le teitei whono o le whalapa tonga fōle nei. Ia, tālo sia. Ma o taltonu, it's exciting times a Tangaloa. If you look at the whole picture moving forward and having plans in place for a very long time, oi a le fia mamita. Upu muri mai lau fionga, tātou mawai. But whalot. Whaftaisa vea, pe o ne sau noa. It's exciting times, all right. O le mana ia le maali ia le whaasoa ma le tilasila toa ai whaasoa le CCDS. O le nei foi vai tau. O le tele o tātou alom whanau o lautongia mao mai atunu i e whafo le RSE program. Ia, o e mau e foi le lato to mai i foi nei whaatoanga mtulanga whapena. O le wha le lumanai ma le a ngai luma. Pe o le talano atu. O le exciting ma ua sui le tātou vai. Ia, awane i toi te patau la ina le lua tolu 5 tausanga. O le la tātou te patau la i le mea tupu. I le si lua se lau tausanga ma on tupu. Ina ia wai mai tu au ngā tupulanga. Ua i eise wha moe ia arua i pea, il wha moe. Pe o le manatu au tūna. Ma le te talo fo ina CCDS lana wha manuianga ia Samoa. Ina ia wha tau nuu wha moe. A wha taisa vea. Wha tai lava e launga le paia ma le malu ale. Ele se wha matalanga. Ia, o nau o tau wha funga mai il wha moe. Ia. Ele ia se si o mātou nei mo ia i Samoa. Ia e wha moe mai lava le paia lau tele le tunu i whafo. Wa o tau lava o ampasa. Ele tau mawhainga lea o le ati. Ele foi nei o le tau aveina o le ngō Samoa ia na o loa wina atu i whafo. Ia, whaafitai mo lea wanoa. Ma nei alo whaasosa vea, whaini tā su foi nei. E whai e mai si a kinga tunga po aru i luma le tato whaala poptong. Wa wha moe na, e moli atu whaafitai mo lo wanoa, lo whale tua. Whaafua loa na au e lo soifua, ia whaapea foi, le mamalu le atunu o lo whaafunga mai. Ia whaafitai ma manuia le fiafi. Ia, ma lo whaafitai sa loa whaalualo. Ia, o whaafunga foi i o le atunu. Ia, ma tāpua i mai i le tā whaasoa. Ia, o le nau o mono foi atu whaapea na foi le anga lei o le atua o iau tiute, ma Faiva aro whilima. Ia, ma nganga ae, nganga i foi ma Faiva o tā ua i le nei aso. Ia, anga lei le atua pe ato e taliu le whainga malanga, tā te wheilo i pea. Ia, ale pese le whaamai o matawalungai. Ia le tā. Tana doanga malau whionga Tangaloa. Ia, manuia le malanga pe ato e taliu whaasoi fwoi. My sweet Lord, my Lord, my sweet Lord, I really wanna see you, I really wanna see you, I really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord. Oh, my Lord, my sweet Lord, I really wanna know you, I really wanna go with you, I really wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord, my sweet Lord, oh, my Lord, my sweet Lord, I really wanna see you, 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 but it takes so long, my Lord, my
sweet Lord. I really wanna know you. I really wanna go with you. I really wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord. My sweet Lord. Oh, my Lord. My sweet Lord. My sweet Lord. Oh, my Lord. My sweet Lord. Oh, my Lord. I really wanna see you. I really wanna be with you. I really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord. My sweet Lord. Oh, my Lord. My sweet Lord. Lord of Lords. My sweet Lord. Oh, my Lord. My sweet Lord. Lord of Lords. Lord of Lords. Oh, my Lord. My sweet Lord. Talo for Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E viso soani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Beta Drive Doctors i le taulanga wha tau i mangele, wha pēr manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Wha pēr matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa wha i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala au no le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiu ane i le se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. In this update, a member of the Prime Minister's delegation in India says free trade negotiations are looking better than 10 years ago.
Chris Luxon and the Trade Minister have announced New Zealand and India will formally begin talks. New Zealand tried to secure a deal in 2015 that was derailed over the inclusion of dairy products. Meat Industry Association Independent Chair Nathan Guy says they hope it'll get across the line this time. Yes, we've been here before, but it feels different. We've got a massive delegation up here, and that's significant. The Prime Minister's got some great FaceTime with Prime Minister Modi. Underfunding and lack of focus are among problems for New Zealand's science sector, prompting a once-in-a-generation shake-up. The government announced in January it'll turn our 7 Crown Research Institutes into 3 organisations and create a 4th for advanced tech to replace Callaghan Innovation. Here's senior political reporter Sophie Trigger. A briefing to the new minister released today says numerous reviews justify the changes. It says the system lacks strategy, delivering small results across many areas rather than doing fewer things well. It compares New Zealand's relatively low science spend, 1.45% of GDP, with the OECD average of 2.7%. A mosaic of severe weather warnings and watches cover much of the South Island today and tomorrow. Strong winds and heavy rain are travelling up the mainland. Up to 200 millimetres of rain is expected in the Westland Ranges and 100 millimetres nearer to the coast. Met Service forecaster Lewis Ferris says orange heavy rain warnings currently apply for Westland and Fiordland, among other alerts. We do have this heavy rain watch around Southland, including Stewart Island, that runs until 3 a.m. on Tuesday. A student probably wouldn't have been burned by an overheated school lunch this month if proper processes were followed. NZ Food Safety is checking up on providers and schools after the Gisborne school student was injured. The meal was not meant to be reheated in a commercial oven. That's news. In sport, the NRL have proposed a 3-game suspension for Warriors assistant coach Richard Agar for allegedly assaulting an Australian journalist over opening round in Las Vegas. Half of a flagged $10,000 fine would be suspended. JJ Spaun has declared himself ready for a 3-hole shootout to try and claim the biggest win of his golf career at the Players' Championship. The American and world number 2 Rory McIlroy will square off in the aggregate playoff overnight at TPC Sawgrass. This after a weather delay forced the Players into a Monday local time finish. Spaun says a 3-hole playoff requires a different strategy from a sudden death one. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Keep on moving on up, keep on moving on up. Don't let the memories of yesterday hold you back. Keep on moving on up, keep on moving on up. You have no limits, don't hold back. E ole na, ta wulunga tuai ma le talanoanga fwoi ma le te whono. O le tātou whaalapu putonga whaune nau whaatuina nei Samoa. O le anavatau o le whaatutua I le atua Samoa ua tasi. Na o mai I lātou I tonu o le maota ma le pāremene. E ua pāsia. Ua tāua I te le. Le talanoanga ma le fionga I atanga loa. Awa fwoi o I lea ua ta oto ai I alangu tonu e le tau mawhainga e whesosoani I a tātou whai o loa. O le au whai whātoanga. O le au ngausi o loa, o le au whai Faiva. Ia, le tā ua tele le nā. Le whai lau o tātou whaangolongo I na wasai nia le whenginga le a New Zealand. Ma intia le asfarailia na se imawai atu nei. Wha se fulu biliona. Tala, leo tala noa I miliona tala, tala noa I biliona. 40 billion worth of free trade agreement between India and New Zealand. Awala o loa I watu. Dairy products. A ano man fas. O fuo wha toanga ma whaele leanga. O le kiwi fruit. O le fijo, o le apu, o le moli. Ia, whapena fo I, ia, ma le susu, o le sisi.
o kael wa tau tia o nei mea. Mai o mea fo nei e tā ua tele. Lai whaafonga mai te ita i o le tātou mālo. E anga i fo i ai se la tau fo i whaatou whala inga. Maisi e tunu te tele o le lalolangi. A o le whana me lawe leo tātou. Tātou te fia pupu. Ele lava fo i a tātou sapalai. When there is a huge demand, there must be a greater supplier to feed that demand and satisfy that demand. A o na wa iai le mana onga, te le mana onga, i o inji o ka okai. E mana o mia i a lava le sapalai o loa. Ia e le o tala noa la i le se fulu pe lua se fulu container. O le tala noa nga i le se lau container. O tātou talo mawhai o ulu. A la u umanila. Pe a whai e la iti ele whaati noi whaato. A o ala me a i le tunu. There has to be enough supply to satisfy that demand, and the surplus food that is left over. Ia mea nai tu oi, tau mawhai, ia lea tu nuu, mosu oi tupe o tangata. Ia lātou wāti na e, ia whapea fo I whātou anga I whātino I lo tātou tunu. Lea lawa tātou wawa ai I le tāu o lea fo I whalapu. Tonga whafti tele leo whiongotanga loa, o mo fo I lea vanua, o le a tā whasoa I lava I lea masina, ma lea masina. Mai eise update, ia masali poti e loa ai. Lea nga I luma. The progression of how the Samoa Export Authority is operating, moving forward. Tā ua ia, ai vele atal pāremi o New Zealand. Luxon signs a free trade agreement with India, and no other government before in decades have done this deal. Wa liva fia se fulu tau sanga ele I toe sa inia ni whea nginga whapenei e whaatanga ai e au noa mo le tongi ina o ni la whonga. Prime Minister Narendra Modi, who controls the Indo-Pacific region, says it is a win-win situation for India and New Zealand, worth $40 billion. Whawhitau ni o lo tūlai mei tono le tātou tunu. Pē whasolo atoa le paua. I le ngā teifale o nuu tū taulanga. A pia atoa mo le whale vai maunga se ianga I mai mo taa ma vai ala. Whasolo mai ai I whangari I ma vai lele. A o le mea fo I la o tūlai mai. Ua whai e la ma le mea o le dividend lea, and it reflects a limitation. O le winga le upule na. O lea ua tā mauai, na o le lua se fulu tā la le tau o le cash power e mawhai o le whaatau le ainga. Ia lono winga la. Tasi le tangata, a le whaatau mai, o le ainga le tasi. To lima tangata e o le teimi e tasi, au mamai lesi, alwaku lesi. Ina ia whaatele le supply o le cash power. Ele umi ona whaonga, IPP. Io pe mori. Pe atuai mapusa aisa. Pe atuai ia mama o ngā umu e whaonga ai, ia le eltise. Le anga atuai ma le microwave. Na wā tasi le vāenga tau ana toi tanga imasi sila fo iai. O le whaonga ai no transformers te tele fo iai. E ia ainga ia la tau tamai transformers fo ia na watu nei whatau privately lava ma matu. O leo ngā le transformer le nā. It regulates the power supply from the transformer and the main source of electricity to the appliances o lo whaonga. E mea ia o pusa aisa ma mea whapea nā wale mea monia. E pē whafuse I le power. Pē atoi ma le aisa. Koe kia kulisi kaimi. E pasi ma le aisa. Wa le anga le masini. Wa le anga le afi o le masini. Ia. Mea nā lo tupu le tātou tunu u le so.
Ia, watu i pēr le whaamalusi au. Le whionga le minister mo le au whaingaruenga i le whaingofi e le ngaruenga. Ia, ai te tau pēr. O na tanga i masilisila i le tūlanga o le iai o le power supply. Tauna iei nisi afi malolosi. E whesosoani. Le whaititi ai le whawhita hauli o lo tūlai mai nei. Ile wawa i atu i mea o lo tūlai mai le tātou malo. E wholinga mai ai. Ai longa e toi usuia se whono amata atu le so se i aulia le masino me. O le tausanga wa whaatulanga i ai ia le tala o le tupe ma le pasi e ina o le tupe. Mai ai foi la le talitono. A fai ai le pasi o le tala o le tupe. O le a wha pe whea na whai nei. Ma wha au pēa le whainga malo. I le tūlanga o lo iai le ngase o malo. Ma upu whai o le tātou o tenu. O le mea moni. Teimi le nei. O te tau o na tui nā tua i loa. E le fionga i le sawhapito, le sapelu i le lima o le au le malo. Whai le tātou snap election. Dei si e toi popole awa o le mele ui ai. A whai o se i le tau filima o ngā ruenga whaatino al malo. Ma le pasi e ina o ni tula whono teu tau whaofi tono le mauta. O mai mau a tōle teimi. Mai mau a tōle teimi. Nā o le nofo la ia lea ma lango au vai o lea tunu u ma mata ma whaalongolonga o ma pula atu. A o lo whaawopea o le tongi le pāne mene, ma sui uma o le pāne mene. O le tusi e tuala lea na o mai e lea so tōnai. E whailo ai lona whaanoanoanga ma lona popolenga. E tusa ai ma le whanotanga whaale tausanga lea na whaia nei o le ainga whaatutua i lea tusa mua e tasi. Ma zoom mai ai atunu ese se fulu ma le ono clusters of the fast supporters group around the world. E ta waila ele fionga ele sui pārimia. Ale mea mua. Lack of proper notice. Le lava se teimi tala whianga i e tau ona whiutanga i ai, maftutu nai, mawhamautu le teimi o le whono. Failure to consult the leader or the party leader. Ele eise teimi wa tu inantu le fionga le zawhapito, ma le tamaitai pāne mia o le te tai fo i leo le vanga whawhai. Ina ia tā pena ai ma sauni mō le fontanga lea. O le vanga lona tolu, o le whaasea le fionga le sui pāne mia. The hostile environment for discussion. Walau sila fia e tangata, bale atunu. O e nonofo i Samoa, ma e olo o nonofo i whafo atu o Samoa. Ma Samoa olo o lala ma papa au i atunu ese o lalulangi. Walato mana malama le dei. Ile ngase o malo olo o iei nei. Lo tātou atunu. Ma olo o whapea mai ai ia le sunga i le sui pānemia. Olo o whaau pēr. Ono o sa whai e le sunga i ala uli e le maria toa. Ia minista o le kapeneta e sfurma le lima au fi ai mo le tumaitai pānemia. Lea olo o i lana i tū. Ona iai leo le matenga. Wa le mawhai na awai mai ia i la tau nei e to sfurma le to lima. Ono le polenga i lo lātou saunga le mu. Pe a whai e o mai, e la lango mai i le whono, ma awai mai i le whono. O le vaenga muri o le tusi a le fionga i le sui pārmia. O lo whape mai ai. The motives are questionable. Le wingo le nātala. O mana onga, ma mea ia sa whaatino i le aso lea.
o mata upu mawhai unga. Ma le mafuanga na laio na usuia wha tope tope wha pea le whono. Ua wha tolu o na talo, wha tolu fwoi o na sui le teimi whai ai. E ai masalo salonga ma masalomia mafuanga na laio na wha tino le whono lea. Mai ono feto ai mani lui tau wha le tula whono. Given these serious concerns, we maintain that any decisions made during this AGM are invalid and subject to challenge. The 15 cabinet members remain committed, fast party members, and will continue to fulfill all membership obligations, including payment of required fees. Olona winga. E tutu mau pea le talitonunga o suis fono uma ma le kapeneta e to sfuru ma le to lima e au fi ai ma le fionga te mai tai panemia o i mātou lava o ni sui alo ia o le vaenga whai ma le whawhalitui o le whatutua i le atua Samoa o tasi. E au fi ai ma le tutongi o mātou fees awa o i mātou o sui os fono whai sa whanga alo ia o le pativa whai o le whatutua i le atua Samoa o tasi whaftai se ia tuala te vanga Iosefo Bonifacio whai masui o minsta e to furuma le to lima lea o lo o le taita inga a fia me. Atu mai le temi le nei atia. I le mawhai ai o na toe mi noi mawhaia seisi ngā ruenga. Ma whaatau nuu ngā ruenga le pāle mene. E tele elo nā fianga. Tele la fianga o tangata nuu uma o Samoa. Mai whoringa mai ai la ia lea. Leise ngā ruenga le pāle mene o whaia. Whaawau pēo na tutongi i lātou uma aele aise whono eusu. O whea la le sa umalea mi o tonu o le vai. Le ise whono ia mati atoa ma apelila atoa se ia tau atu le masino meo le tala wha tau au tu o le tupe. O la wha wheo na whai. Ia aise longa e wha lango le pasi ina o le tala o le tupe. A fia me ma le tō sifuru ma le tō lima i le vaenga a tu le epo. How can that happen, ladies and gentlemen? Lei tu na siri o na te i le tala o le tupe. A lea ua toi suru whai ai e a mai sa lātou lango le mata upule. O le vau siri, a whai la ai le lango ina le tala o le tupe. O ai la o le atoi whatu ina se isi lafo ua le iai se whatu tuanga. I le tamaita i parembia ma le whainga malo minority ma le pasi ina o le tala o le tupe. Your guess is as good as my guess. Ia, o le vai asuna se ima vai atu nei. Le asu tona i sa auto mwhai e tuai le fionga i le tamaitai. I le sunga i sui parambia, e fionga i atuala. Ina ia au mai sa na tali. Ma mai foi sona fina ngalo. E tu sama le mata upu na nginga le sao noanga lauti. O le tasi lea tangata wha ngutu lua o lo i nei. Upu le upu. O ia lava lea na manao ina ia whaapa u ma tito le whainga malo. Ale sa whapito i a fia me. Lala le nā laiona u tuli loa. Peitai, na tali mai ia le fionga i atuala. E iei se teimi. Ai na sente mai lola ia lea ma le tusi lea.
lea na tali e tuai, ele AGM, na whaatau na uina i le asoto na ina se ima vai atu nei. No la tuala, o le mai ai o le o aso o le Lent. Ia po o aso fo i o le whaatinga ina. Whaala ina. Ia whaase fulu aso. Ia loro wingala. A whai se ni whaamtalanga na lalafu. E umai fo le whaase fulu aso na au le itali mai ia le fionga ia tuala. Ia wapei wa mo i umai langona ma mawhauwhaunga o tangata. Ai pe ma nei le tu inatu le na le avandoa le fionga i le sui pāmia. Tali mai ai, ia ma mai fo i sona fina ngano e tu sai mai atu o inga o tu inatu. Ma wha laua i tele le soundwanga le sunga lauri le mali atoa. Ma le polo kalame na fola i le whala ma le au tu stala ma le au whatsa lau. Pangalea, tālau whai, se teine tala vau, le ua mōlia e le whasio tangata, pa i valea, tia i lana pepe māsanga, ale māsanga o le tama ma le teine, ko kele o le au fio whai pepe asi vai i mea o lo tupu i nei mea, ta fe e, ana o le pepese, au mai sa vali, le sau aina o whanau teine, ma whanau laiti. Tupulanga te lavau. Ai le ma whai o na maa omia i lalo. Le mātila tila o nei me whai. Ia whai o le te lavau o le soifua maa ale o le nei teine titi. Ai whai ua whai lea whainga whaasoli tu la whono ma mai maua i ola o nei alu alu toto ma le māsanga tama ma le teine. Ia po o se mai tō mai whale. Po o se tangata fo i matua i aiso na so tanga i le teine i titi lea. O le a ea le nei mea o tula i mai. Ia nao na wha manatu lava i lea tunu. Lea fo i o angina lava ia whainga wha mau poe ai le maawa lunga tele. O le tūlanga e te tau na si itia i ai i ata maitai o le atunu. A mata atu i whanau teine laiti se i o le tūpulanga te lavou se i o. I ti nāma te maitai uma o le atunu. It's still happening. It is still happening. And it's happening every day. And the trend continues. Ole nainga lea i le mataupu lea le lau toi papa i tu fo ia i le whaipule o whaleata le tonu ia le mo. O le upu mondi. I sao noanga tu la fwa i ma le lembi ngao, ma le wha sausili, ma le wha mawalunga o le tangata le nei. Tu lou lava pa ia ma mamalu ma taulangi i o whaleata. Whaleata umba i e wha. Wo mua, lua, maise le tolu, ma le wha. Ala e le mea o alai tuai na whai se fuafuanga i nei tangata ma whai se tu la whana. Wa leven te tau ana ave ese le tofi o le tu malo ma le nei tangata. Wha ma tangata. Wha ma siasi tu malo. Tangata na motua i tau valea uma i ta matane uma. Ele ngata le tu malo o le atunu o atoa a maise o le kolisi o Samoa. Ne i foi o la tu mat. Le matua o le tangata. Ina ia wha maa ngalo le sala le tangata. I winga maa tanga ma le paa a. Wha ato i lalo tangata, wha ato i lalo a inga, wha ato i lalo tamatane. Ioi.
Lo fionga le fong of the line. Wa umona o tusi atu alo ia ma e tali mai. E ala fo I lau I meli. Ai te tau o na iai se tula fono e pui pui ai sui mamalu o le paramene. Tau fo o na iai ma se tula fono e pui pui ai sui o te ngata lau tele I fafo mai o le paramene. Talo fai. Ile I tu malo. Talo fai le mamalu o le paramene. A mai ei winga whawhio la vale I te tono le mount. Lea lava na toi tū lava ina wa uma le mata upu lea na tau o atu ele whanaua maulolo ma utu taalonga e pingi. Le laki o le mumu whawe atu e o leo leo mana. Ai alu fo I toi tū tono le mounta. Ma toi Faiva iei whaupunga o mele tangata o toi Faiva whana lave na roa tua whailo. Ia lea tau te wawa ai mai le paramene o le au te tū o tulafu. O tau se sila e le mele le mi ngao me le mele fia whawhiu le vale. Ai sau no mai ma le fionga le fongta lai mai, ana tau le fongta. Sali! E ke whaalongo mai a pu o karinga o le ka mwhai ako e fōfō le mea ono o oe. Marau saunga le mu. A le whailo le mawhau tono le mauta. E le whaalia I nā se tōs tangata. E le whaalia I nā ni winga māta ngai loa I le a o I oe. Te le awa I le mauta. E te le awa fo I isi sui fai pule. E te le manatu I le wā. O le a le fua auto, wai maise oe lea. E te fia la la utala I te ngata ma whaaleanga ta mali anga o te ngata. Ai e te tele vave e te whaali ima e whaali winga mata ngā whapena. E leo se mele lei. E leo se mele lei ao o ina tau muli mauli ma nganga o te ngata wa langa o Samoa o leo mamala. E tu I tasi oe. E nei lola ia le tu e mau e ai oe ilo. Fai e le tu o le whamisinonga. E te tau tala mai. E fai lau pepelo I lunga o le api o fōlinga. E te le loa sam. Te le masani, te le vai mua le tangata. Ua fiu o toi tau tape ese lau pepelo na fai. Fiu. Whameu te le loa, a nālu le tangata toi text mai e te. Ma o leo, iei wha maunga I o lea te lua tau fai text. Fa su ia I a lua text, fa whena e. Wai le fasili whai ngō fie. Whai ngō fie a I o nei loa le meo le tangata e pepelo. Te I wha maunga. E alu ai toi text mai e a te. Ia le nā. Nāna o wha pēnā atu. Mai mau le taimi e manatua I le vā. Le manatu I le vā wha skopa. Le vā wha le a onga. Ioi. Manatu I le vā wha whenga iai o le tātou vāna nofo ma whaleata. Ko se taimia e whai isi tala te ngata lea e whaia e au noa ma le toe mawhau ma reconsider po le a le tala lea o le a whai. Tau valea o matamatane ma le mea na e whai. Ia, ula mai pela ia lea ma e whasanga mai. Le tala noa I ni mea o ngā ai na o le tala noa e whaaleanga tangata ma whaaleanga le malo. Le alawa ua iu.
ina tau le mea na outou mana na o iai. Ina ia malepe le whainga malo. Ai leilua, o oe mafua o mai ei mea, ono le case lea o lo lau manu i ai. Ma tau ai lau wingoa. O le masalo mia la ma le matenga, masala lau le lalulangi atua. Na mafua ai le mea leo. Ua manatu ai ma masalo salo tangata. Awa o le mea moni nana sao loa ia tuala. O le awe wha mua mua i nea mai ni leo mai fafu. Tau nuu fia me, whamai taofi. E lea vātua ni leo mai fafu. O le matenga ma le masalonga ia a lea tunu. Wa a vea le so tanga wha le tangata. So tanga wha le ainga. Wa whaatata ai i le ala, ma whaata sina le atunu, ai apo le tangata lea o lo masalumia. Easy take tai o le malo. Ala le nao le tangi u o le loto. Ma le manatu ai o le tangi a pumate tau o na whailo. Au mai leo mai fafu. Ana au mai leo mai fafu ma sua telefoni. Ale nei tangata ma taavale o le stala i lona i no. Wa leva na le case. Ale wha lave lave. Wa wha tā waina. So tanga wha le tangata. The conflict of interest lies deep within this case. And it has given validation to the conflict of interest in terms of family ties rather than honoring the oath of allegiance. Siri atu so tanga whale tangata. Whaale ainga. Nai lo o le tautonga o le loto wha maoni. E to tonu o le parlemene. Le tautonga na whaia i le tua. Le tautonga na whaia i tangata. E le ai te loto whapito. Le ai ni ainga. Le ai ni so tanga whale tino toto ano iwi mo pau. Ai whai le mea mi o tonu. Le ata. Ni tu ai ngā tangata ia mena o mia tau aveina lo tau tofi ma lau tau tau whai tono le mauta. Nā le tau valea. U mātu leisi mea valea. I lungo leisi mea valea. Mea māta ngā i lungo leisi mea māta ngā ma le māsiasi. Tau i lalo tama umo le atunu. Mea e tau le tane. Ioi. Ia, lava mai le tua. Musuia o tātou teitai. Ioi. Tau whanongolongo atu le asone na whi na o iai te unga. Amendments to the Constitution of the Fast Political Party. O le tui nātu e la auli o mea tau a resolution on Itali and mawhai on a pui ai le fionga le whongwhtalai. Samoa's parliament has now become a laughing stock to our neighbors, to the Pacific nations, to New Zealand, to Australia, to the United States, to our donors who help support us every year with our budget support, to the grantors. Yeah. The incentives are no longer there. The donors will go somewhere else.
the grants, the help, support, our budget, will be hesitant to do so. Listen, the instability continues with sadness in the political turmoil, the chaos, the crisis that we are facing day in, day out. And these other people continue to be paid while we sit and watch and wait. Toe lusfulu 2 minute ona tā leo o le tu la e fitu. Ia, o wawai atu malelofa. Ia, o anga i pea sui o le whakasā, whastouta, corporate table dinner, whataule lātou pepa. La whatino I Malaiola Community Centre la so luas fundu ma le valu o mati whai unga o nei masina, lua awhi luas fundu ma lima, mai le tu la e ono I le fiafi, se ia pa ia le tu la e tolus fundu. Lo ia le ticket I nei ia te au pēr whai, wai le whasto, wai o suri o le whare fitu ma le whare whasto, o le usonga ia tuila ma ape, ia alu saufa inga foi, ia tole a foa, pea foi swafa le ai ono ma le au pepetele. O malu lo to whare whasto. Le alo ia I tiketi I. Longo ande ia le fionga ia le au pepe tala I junior, ia ma le lātou komiti whafoe. Ia alo o anga ia tu I lea whamue moe. Mo le fausia ina ole malu malu o le tua. O le e whakasā, whasi to outa. Ia, o le tuatusi le nā, wan matu e whaile tātou tina, na Malaiola mga whanga, Malaiola Community Centre, Sfulwono, Waikori Place, Mangele. E lua awhita la le tau o le corporate table. Ai lazis, ia wala o maila ia leo le atou sa vea. Wa ngā fo le me whaise sawe whasosoni e tuai. I le tātou nu uma le tu malo. Ai maise o le kalesia e whakasai whasto uta. Ia. Wa mai a tuai. I le avatu fo I le whamaisenga ma whamawhanwhananga. Io tātou ainga I Brisbane I Australia on o le leiloa mai o le I maua lava o le tino maliu o stasi. O le I lua sfulu tausanga le matua. Ia, se tasi fo I o ainga e tau I le fionga ia fonti au loa. Masi o latu ainga I Brisbane. Whapea aina ma lemo I le vai. Ia le fatua o matu ta whenga ma lo longa ma matangi ma lolosi I Brisbane. No winga. Ele o le lei lava I le tala o le tau, ma o lo whale tonu, ma e tau o ne iei le lapta inga, whae te tenga I le siu manga, o vai tafe o lo tafe pea. Ia kele meo kolo ka kaila ngā e mauru mangofongofo mwhakakari mai le au ka ele. Ia, matuai le whamaisenga, ia ma le lapta inga foi. Ia, I lato o lo o iai le vaenga o Brisbane, Queensland I Australia. In a whaitete. Ia mo fōi le saunga le mo I so se teimi. Talo whatu I le tō whapau. Tā whao ngā lupe mulitalo. I le longo I Hamiltone a tonu ei se teimi ia ona. Mo fōi leo se so te inga. I le telefoni po le tā I meli. Ai, whaaftei tele atu I le au tustus, whaafawina tan yelu, William John Skelton, o Saloi mautou umalawa, o le au tustusi uma, whatalo whatu I le afionga ia tofilau, tongia le ao ngā upu tō muli, mai Perth I Western Australia, tālo watina,
Molo malosi mo le manuia. Whaaftei a mosa. Alo lava le soifo manuia. Whaafawina. Ia, ma le whailau tusi o le tātou au tusi ma le au whaari manatu. E le tamaita i Amelia whamoana, talo Amelia. Ioane Simeti. Ia, Sam Johnny. Whapea fo i Francis White. Right. Heta whaauli. Alo le soifo manuia. Ia, whapea fo i tofo i pupu papali i se fita. Auto umba sililo tamiano mau Solomona ia maleano anoa i auto whamawifo le tātou Polokalambe o omi te fia iai tu uai ma se whaamtalanga ia ona tango lea e share le tātou Polokalambe e le neifo i aso wale se tā solo, tā lo whalava. O le fesili mai ia veo le se i le tūlanga fo le leo. O meo insurance, life insurance, and insurance to protect your income protection. Ia le mtawhai oi le na ale sunga ia mat lua tua. Nea lo wala au mai tanga teilana numera. Wala au le telefoni o le o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa. Sunga mat lua tua, dawhai ua fia faiso life insurance, o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa. Tātou o ia tātou whaasisi langa nei, fo i mai tā walunga, le ngā ngai fo Faiva o Samoa, palei ātou o savea i le nei fo i asonga fua. O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fuafuanga whaaltausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana i le akhaveyoursay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Ai le ia ulia lea so lua valu o mati. Avia maua so sa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sala le tau mo fie Omega ka Fili mai loi le Omega ka Omega Cars, lua selau Kemetis Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau, pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Oh yeah. So, Elo, I only tell oh, so, Elo, I only tell
O tala utamata e maile I tau me fiti O nei me aiti nei mau e me asili Le uta alle pozzo fetale isi on loto Le uta alle valle e pule le ti apollo Le uta alle valle e pule le ti apollo La belle il tova fa so I fue O me na tu puotele so I via mana tua Se mai so sei mi anni e so I mai il lani Oh ele I fau si Roma I sea so it's así Oh ele I fau si Roma I sea so it's así Tau ole pua ma ela for mani Ina ua ele faiva tutu I ole tai Ole ana uma Ja, manatu wale a seu I whanua I ale tātou polo kalamele nei aso, ia ma bole toi fo I le nganga whaatai, leo whaafongafonga, tawhai fio le rarorangi, ia manuia tele mano longa nei fiaf, o le ave pasi o le pasi moe lea ua sau, o le sunga ia sau seu siu whanua, ia o le a whaafoina, ia le sa, tau te malanga I le pasi, I le waa moe, ia manuia, ia le tātou o tunu whēroa I le aso a tai au. Whaamangalo se leo le atou o se vea, toi whaafo I mai I a te au se wha le tonu o le nei a fiafi. Whapena fo I malolonga o le a whenga iei mele whionga I le teitei whono o le tātou whaarapu putunga fau o le malo Export Authority a Samoa. Tu au tau le pese a le atou se vea o tuta le sā o le ainga le tai o le a kako whaamawai. Te mana tuaina Le tama saninga Na osi ata matana E pei lava e le ngata Ai wha atauwa Lo manatu I le ana O wha atofa mai Ngalu o le vasa Pe ana whai o saumiti Tale toi fiala I lota musu e ala Ai ua na o ita Waloa o na tamafuta Male whaata singa Tali tonu mai o whainga tauna whaamuta Ai wali o maia O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se ui
malia maia o mai le unga la upele o na paulava ele ai se winga ua te tau ona o alu ua tu talo wa Tanga I mai wa ai atu Ma teo pea I manatu O langona umai la ta ua wa Ua whai o ta ona te ina Ai whaato wha mai whaso I whatu O te le tau fia Loi mata o tafe Wasili ai lava lea Ile fatu o tae Fai mai a e alo fai se tasi Tu e fai lo na manao Ai atoi fo I mai Lau mea totino Ai malia maia O mai le unga La upele o na paulava Ele ai se winga Ai malia maia O mai le unga La upele o na paulava Ele ai se winga Ai malia maia O mai le unga La upele o na paulava Ele ai se winga Fumato male salu ile awala tele e fa be o ano wa pulu mole me ese ina so aulele ma so fa sani sani ta musuria te oi ele mau ai sau mati te peitai o mai mea e vai o le sua ile sama Sabilingi ai le matani I le toe se fia fia pea I te I ka ua ua ma ta vea E ta te le fia mana tua Le kalone na muleanga Tumu a tau ma sua sua E ta fei foi le fata fata Le kalone tau fase e fa pio se manongi o se mea e se Talo fai a mila, o toi lili mai foi, na vengi usila le sitima, e fa pe la va ua oti, mila mai